laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih wa tahiyyatuhu at-tayyibatu al-mubarakatu ala rasulihi wa khalilihi wa safwatihi min khalqihi Muhammad ibn Abdillah khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muwahhidin الذي جعل الله الذل والصغار والهوان على من خالف أمره وأولئك سينالهم غضب من الله وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والتحية والإكرام لأهل بيته الطاهرين الطيبين الكرام، ورضي الله عن صحابته الغر الميامين الأبرار الصادقين السابقين في كل مضمار، وأن الذين جاءوا من بعدهم من التابعين لهم بإحسان إلى يوم أن نلقى الله العزيز الغفار. ثم أما بعد، إخوتي عباد الله وأحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته، نسأله جل وعلا كذلك أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هرا مسيب جلب تدو بين يتي الله تبارك وتعالى yettande nde tawata ko ɗuɗunde laaɓunde barkinande muɗum, kisande makko ɗen e moƴƴereji makko ɗin e barkeji makko ɗin yo wonu e dow nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam, njatigi makko kanko jalla wa ala e suɓaɗo e nder tagore makko nden ɓe maketeɓe muhammadul amin hoolaɓe timmode annabaɓe, kamɓe woni koho ardiɓe nelaɓe, kamɓe woni hoore ardiɓe kala wotindinɗo allahu subhanahu wa ta'ala. ɓen ɓe tawata joomi men tabaraka wa taala waɗi koko wiyete jasere e angal teddungal e koyera o fawi ɗum e dow kala lundiɗo yamirore nelaɗo en alayhi salatu wassalam. ɓen ɗon lundiɓe nelaɗo ko ma heɓoy ɓen tikkere moolanande e jasere ka allahu tabaraka wa ta'ala, ɗum wona ka aduna e kala hara ɗen toro e allahu subhanahu wa ta'ala dandu en ɗum. wiɗen moƴƴireji joomi meɗen ɗin e kisal makko nga kadi yo wonu e dow ɓeygure nelaɗo nden woni suudu maɓɓe ndun, ɓen ɓe tawata ko laaɓuɓe laɓɓinaɓe tedduɓe, yo allahu subhanahu wa ta'ala wele ga e sahabaɓe nelaɗo ɓen, ɓen ɓe tawata koɓe tawata ko suɓaɓe moƴƴuɓe ɗigguɓe gonguɓe ko wi'uno kon attiɓe oɗo islam, attiɓe kala moƴƴere. yo allahu subhanahu wa taala ɓeydu welede kadi manta e dow kala on arɗo ɓaawo sahabaɓe ɓen hino jokkito laawol maɓɓe e waɗugol moƴƴere nde ɓe waɗuno ha ñande fottuɗen e allahu subhanahu wa taala. si tawi ɗum feƴƴi toriɗen yo allahu tabaraka wa taala waɗu nde ɗo jonde men nde jooɗiɗen jonde jooɗorande sabu makko. si tawi ɗum feƴƴi toriɗen mo kanko allahu subhanahu wa ta'ala moɓuɗen e oɗo nokku on e moƴƴere makko e ɗiggere makko e nde moƴƴere nde o waɗani en, toroɗen mo kanko allahu subhanahu wa ta'ala nde o waɗata no joɗɗiniri en ɗo ni ñande dargal joɗɗinire golle ni kadi naɗen e nder aljanna makko on. ara si tawi ɗum feƴƴi wiɗen nde ɗo jonde nde jooɗiɗen e oɗo nokku ko yewtere islam nde tawata ɗen tori yo allahu subhanahu wa ta'ala waɗunde laaɓunde ka makko, jaɓande ka makko, o waɗande nafayde wowluɗo on e wolana ɓen, o waɗande nafayde julɓe ɓen fof ala wajihil umum. hara yewtere nden ko woni sabu mayre ka khulasa ko yimɓe mooɓi ɓe tawata ko faalaɓe bonnude,
ɗon anndi bonnireeji ɗin no mari daraja hina jeeya ɓurɓe bonnude ka dow leydi hannde ɓe wiyeteeɓe alchi'a alrawafida ma ɗum wiyen alchi'a al ithna achariya ma ɗum wiyen alchi'a al imamiya ɗum ɗo fof ko inde maɓɓe ɗe ɓe lolliri ɓeeɗo huttaji maɓɓe ɗi ɓe fewndini ka dow leydi ɗin ko waylitugol julɓe ɓen fof watta ɓe rawafida en ari e yi'ugol ma huwa arrawafida aro yi'ugol inchallah ma huwa chi'a sendindirgol ɗin ɗon ɗiɗi ɓeeɗo ɓe jooɗi ɓe tumbodiri e oɗo nokku e ndiɗo leydi wiyetendi Guinée Conakry nomi hendori noon yewtere nden hinde mari ko wiyete kon gumud woni buumande nde tawta fihi talbis ko waɗi noon no jonde nden jooɗora noon e ko woni kon ka nder yewtere wondema wo ko sukaaɓe 17 sunnayankooɓe nodditi sukaaɓe tato shi'a jeyaaɓe shi'a rawafida wo fii pooɗugol ndaara laɓɓingol hakkunde shi'a e sunna ko hombo jogii goonga ko hombo jogii faljere ɓe jooɗi nden jonde nden yaadi e hutta uddituɗo jonde nden on no ɓe wi'iri noon wohimo wiye Mouhammad Alpha Diallo wo jeyaɗo laɓe wonaɗo landede jaabo on shi'ajo on arrafidi himo wi'e Mouhammad Sharif Diallo jeyaɗo telimile no ardiri noon ka nder yewtere bi hasbi mastamatu ilayhi yer komi heɗiti ko udditi yewtere nden no ɓe wi'iri noon haysi tawi nder yewtere nden hino laaɓi poyɗum ɗon ko fenande wawata wonde e ngaro e yugol ɗum fof kono ada alli amanatil ilm ko ni ariri ka yewtere landi ɗon koni landade o wi ko menen sukaaɓe sunnayankoɓe ɓen Konakiri ɗo nodditi on onon siɓɓe men shi'aɓe ɓen ngol ɗo konngol tun holli ko fenande sunna e shi'a meeɗa wonde siɓɓe arrawafida ɗum ɗon holli anna fil kalami gumud o wi wo fiyo men hollu on onon shi'aɓe ɓen laawol moɗon ngol wanangol gonga ko ngol fenande men holla on ɗon hani ruttade ka ahlu sunna wal jamaa ko ngol woni gonga ɓayre o udditi ɗum o wi ko ɗum joɗɗini ɓe kamɓe koɓe 17 shi'a ɓen koɓe 13 te kadi kala heɗitiɗo yewtere nden nder ton nanata hino uuma ma hino wowla goɗɗo goo ɓuri kamɓe ɗiɗo ka nder yewtere ka yimɓe 17 yimɓe tato tumbodiri ɗiɗo tun yo wowlu ɗon ha deƴƴa hara kadi ko pooɗodiral halda haqqille jaɓata ɗum ka adabul munadarat ɗum ɗon yaari noon landotoɗon wi komin landi taw lande ɗen e hinoɗe ɓe fuɗɗi o wi landal aranal ngal ko menen sunnayankoɓe men landi ko honɗum woni shi'a ɗimmun ɗum o wi ko honɗum waɗi shi'a fiɓani qur'ana no ɗuyti no ɓeydi no tonko ɗuyta no tonko ɓeyda tammun ɗum o wi ko fi honɗum shi'aɓe ɓen wiyani ko atti moɓude qur'ana jam'an murattaban ko Ali ibn Abi Talib moɓande yuɓɓinde wo Abubakar e Uthman ko moɓuno kon hari yuɓɓaki ko lande ɗen ni landal naya ɓangal o wi ene Abdullahi ibnu Saba o wiyeteɗo askinginaɗo yahudiya on ko on woni sincuɗo shi'a kawana on rafidijo on shi'ijo on yeddi ɗum e ngari e yugol ɗum jawaɓum ɗum o wi ene ko honno shi'a fuɗɗori jeegaɓum ɗum o wi ko honnu woni finde shi'a e ɓeeɗo karamokoɓe mawɓe ɗiɗo Abubakar wa Umar radiyallahu anhum landal jeɗɗaɓangal wiiɗo ko sunnayankejo on ka fenande tayna o ɗum pase wolta kongo ɗin sen hendi kedi en taway na ɗum few kono ɓayri ko noon jooɗora ko noon tu waten yottinirde ɗo kono al amru kadib na gonga o wi meɗen lando kadi oɗo aqida attaqiya ɓen andi ɗum hino jeeya aqida arshia rafida woni suuɗugol ɓe gonga e wowlugol fenande haray ɓe andi ɗum wiyete attaqiya o addi kadi o landi ko fi hon ɗum shi'a wi'ani ko Ali ɓurno handude khilafa on ñande nelaɗo feƴƴinedi Abubakar e Umar
rafidijo on jaabi ko faala o landiti kadi o inni wondema rafidijo on wi'i nelaɗo nela e tenen ali ibnu abi talibin fuɗɗi juulude e talata fenande meeɗa ka wolede ɓuri nde nelaɗo nelama makka woni duuɓi 10 julde farlaka ɓe nele e tenen ali juula e talata julde farlaka ko ni noon nanirten gotum hara wowlangol wo wallahi haji ɓoto si neɗɗo suusa e wolde ɗum hara ko neɗɗo marɗo hakkille wiyata julɗo siko julɗo suusta wolde sifanin konngudi e ngaroya yugoldi nder o wi ko wana noon kadi o landi shi'a jon o wi ko fi honɗum shi'a juuliranta julɗe ɗen fof moɓidirgol fana e alansara futuro e geeƴa kamɓe ɗum ko noon tun ɓe juulirta ɓe juulata fana waktu mum alansara waktu mum futuro waktu mum geeƴa waktu mum fi honɗum rafidi jon kadi jaabi e ɗum ala hasbi hawahu e dow ko welatamo kon o landiti kadi shi'a jon landi sunnayankejo on oɗo sunnayankejo on o wi'i o landiti shi'i jon e ko wi kon wo ko honɗum ahlu sunna wal jama'a woni heferɗi nande shi'a inna ko heferaɓe wi'i al yahude an nasara no ɓuri ɓe wiyeteɓe shi'a ko fi honɗum ɗum kadi ko andirton no yewtere nden son heɗo ko nde ko nde fenande shi'a jon ɓayri landike ngal ɗo landal wiiɗo ko sunnayankejo on fenandejo on o inni wo ko ɓayri shi'a wi'i ko aboubakir haani ardade ali shi'a ɓe yeddi ɗum sunnayankoɓe wi ko ɓeeɗaɗi ɗo ɓuri handude mum ɓeeɗa yeddi ɗum est ce que ko ɗo heferɗingol ɓe ngol fawi na ɗum o wi kadi ko fi honɗum wondema ɓeeɗo wiyeteɓe shi'a rawafida kala ka ɓe yahata haray hiɓe jogii leykun ko wiyata turbatul karbala leydi ndi ɓe asata hitande fof ka wiyeteɗon karbala iraka hande ka qabru al husain won ɗon ɓe yaaɓe asa ɗon ɓe moƴƴina ndin ɗon leydi koye ndin ɓe sujjata hay si shiyajo on ɗo yeddi ɗum nder ɗon moƴƴa noon e ngari a yigol ko fennimoye ɗum o yo ɗum wona gonga te ko ɗum woni o landimoyni ko fiyon no ɓe sujjanta e dow ɗum ɓe sujjataka leydi direct ma ɓe sujjataka gate ma ɓe sujjata ko nande mum o jaabi ɗon kadi ala hasbi hawawe dow no welirtamo noon on say kadi o fermiro yewtere nden kanko wiiɗo ko sunnayankejo on wo ko fi honɗum shi'a jaɓani jombugol ngal desal wiyetengal ziwajul muta'a woni gorko fotta e debbo hara mawɗo ala hakkunde maɓɓe seede ala hakkunde maɓɓe ɓe halda ɓe fotta hakkunde maɓɓe ɗon ɓe jombidira ɓe huma dewgal ngal tenge on jonne ɗon ɓe halda balɗe yerko dewgal ngal yaata kon sharti muɗum on ko dondi ala hakkunde meɗen ɓiɗɗo si heɓi ko an debbo on jeyi sifa ngaroye jantagol ɗin yahayɗi piiji 10 ɗiɓe wallinani sharti ngal ɗo dewgal oya wi'i rafidijo on jaabi ɗon kadi ko welatamo kon e ngaroyey ha joni yiwgol ɗum ɗon haray ko ɗiɗo fayda woni ko shi'ajo on landi oɗo sunniyankejo on fewtinno shi'ajo on yo lando kono tawi wasi tawi koyo porgitu oya saaka kono wonirde koyo o memmin tum oya saaka shi'ijo on o wi'i e nder yewtere nde wonɗami landade ɗo nden nde foppumayre mi ɗettata konngol ngol mi jabortoma ka defte amen ko defte mon ɗen tum mi jaborto on fitu en faamu bone on ko eɓɓaɗo wallina o ɗetti kadi defte sunna o naati e muɗum o jiiɓidiri o poyanni o fuɗɗori sahihul bukhari e muslim ummahatu sitta o udditi konngol makko ɓurgol bonde o wi ahlu sunna wal jama'a hino mari defte jeegoɗe ɓe fiɓine fof hiɗe selli faljere ala e nder majje ko sella ala e nder majje ɗum tawi ko fena woni ɗum ala ko ahlu sunna wal jama'a kono hara en yeggitali cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullahu ɓe maaki ashi'atu rafida min akthari nnasi kadiban wa ashaddi nnasi ijabatan lilkadib wa akthari nnasi istijabatan wattiba'an lilbatil cheikhul islam ibnu taymiyata ɓe maaki ka min haji sunna wondema ko shi'a ɓuri jeede e yimɓe fenoɓe ɓen e dow laalagal leydi ndin fof hiɓe jeeya kadi e yimɓe ɓurɓe suusude wakkilade gongilngol fenande hiɓe jeeya kadi e yimɓe ɓuraɓe andirede yiɗugol jokkugol mere hara ɓe andireɗo hunde kone mere sen andi ɗiɗo konnguɗi tati ko rafidijon wolo e nder ga o ɗum hawnoyta en
jonnon e nder bahsu on jaabagol ɗo lande ɗe landi ɗo ɗum tawi ko yewtere seeɗare falanoɗen wonde kono no naatira wo tawa ɗum ko ngayka no lugga tun yehi fayda ha wonti deftere noon inchallah en tappoyende nde muule nde yalta joni noon ɓayri deftere nden ko arabu nde waɗa yewtere nden ko pulal tun waɗetende fiiɓe o faala majjinde jeeɓidiraɓen ɓe nana yewtere nden hara koye pulal tun ɓe tawata ɓen no humpa faamoyde ɗum e arabu ɓe ɗetta kasbi mana deftere nden si nde heɓi ke ɓe janga nde ko ɗo lande woni ko sunnayankejo on plaçaɗo wiya ko sunnayankejo on wi ko landi ko ɗum nde on kinnandeɗo yewtere noddi kamen ton konakiri sukaɓe nayo ɓe tawata konngol maɓɓe hino hoola hino jaɓe ɓe wi wondema nden ɗon hunde nde ɗaɓɓitama e nder konakiri ha ko honto nde waɗi ko homɓe wonnoɓen sunnayankoɓe notinoɓe on deba ɓe yi aaka andama tawi tigiri on ko fenande ko shi'aɓe ɓen naati e nder suudu formi ɗum ɓayri dinuhum mabniyun ala alkadibi wal iftira'i wattadlisi wal ghish ko ɗiɗo piijinayi dina shi'a mahi e ɗo mum ko fefindagol e fenugol e janfagol e jiiɓidirgol ɓe naati e nder suudu ɓe ombi ɓe ɗetti shi'ajo ɓe place mo place sunnayankejo ɓe ɗetti shi'ajo ɓe place shi'ajo yo oɗa shi'ajo lanno sunnayankejo on ko ɓe andi kon ɗo sunna e shi'a no lurri shi'ajo on tappa sabu on nanay ka nder yewtere shi'ajo on tappa ha wiya ɗon ko honnu wiiɗa ɗon sunnayankejo wiya ɗon on feƴƴen mi anda subhanallah ya akhi ɗum ɗo ɗe gandi fenande ɓura ɗum sunnayankejo suusay jooɗade wa nden jonde pargitawa nden pargitande hara o anda ko joɗɗinimo kon ɗum ko kadib ko fenande wata en yeggitu noon shi'a arrawafida hino jeeya e huttaji maɓɓe waylitugol yimɓe ɓen fof watta ɓe no ɓe wayi non hiɓe jogii ɗum huttaji ɓurɗi yaajude ɗi ɓe jogii darnugol école ji janna yimɓe ɓen hara yoɓinaali ɓe ɗum no jeeya hutta maɓɓe aranomo ɓe wallini école ji maɓɓe ɗin wata yoɓine janngoɓe ton ɓen yoɓe fawte bimana sika kam oto waɗete ɓe ɗettane otoje ko naɓa ɓe siko fayɓe mawɓe maɓɓe ɓen yoɓe siko janɗuɓe kamɓe janɗuɓe ɓen ɓe yoɓe tawi ndi jawdi hiɓe ɗetti ndi e ndefinde maɓɓe wiyetende alhumusu fil mal kamɓe kala wiyaɗo ko shi'a jogiiɗo jawdi e nder jawdi makko nin ko feccetendi pecce jowi hitande fof hitande jowa ɓiire nden adde jonne karmokoɓe maɓɓe ɓen ka wiyeteɗo karbala ma iran ndin jawdi ndi fecce kadi pecce yernoɓe faalira o karmokoɓe ɗetta e mum ñaama ko faala kon ko heddi kon waɗe fi ko sakita shi'a on ala wajihil umum fil alami l islami ɗum ko ɗum si tawi hutta maɓɓe mawnuɗo on ko ɗum darnugol madaris ka jangete hara ko wigol are tun jangon gooto yoɓata si ɓe ari kadi ɓe fewti ɓe attata ko aawde ɓerɗe ɓe jannata ɓen ko addi ɓe kon ko waɗi noon hino jeeya e gonɗinal maɓɓe ko wiyete kon attuqiya en ari yiyugol ɗum angal feññingol ko fiɓi kon ha heɓa waawde tan no feññinira ɗum majjina ko ɗum si tawi ɗin école ji ko hanaɗi rentede anda sowan noon haqqille e mustawa alami yimɓe ɓen darnugol école hara yiyata jong école o wiya goɗɗo no darni ɗo yo jangeta yoɓe ɗum no woodi no hani landade fi honɗum on waɗɗo ɗum ko hombo ko honɗum ko fi on ɗum o waɗani ɗum sina ɗum sakay ɓiɓɓe julɓe ɓen haray ko ɗiɗo wonɗen jabade e nder yewtere nden ɗiɗo konnguɗi ɗiɓe landi joni noon fi yo ɓayri tawi woni joni ma wona deftere en ɓeydi ha dame ɗen woni dame 17 woni dame shi'a ɗen nde foppu majje gila ka aqidatuhum fillahi jalla wa ala ha ka aqidatuhum fil mahdiyi l muntadar nde foppu majje damal fof ko ahlu sunna wal jamaa yewte muɗum hino nderga joni noon ka jabagol o ɗo rafidijo ɓayri o udditirno konngol ngol o wi'i o jabata ko sunnayankejo
fenandejo joɗɗinaɗo ɗon mo ala on o jaborta ko on ɗon siwana defte sunna ɗen programme ɗen e yewtere men nden ɗo enen kadi en jabortaɓe sina defte maɓɓe ɗen sabu ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude e faamingol ɓe faala majjinde ɓen ko mere ɓe jogii sabu so tawi ko defte sunna ɗen ɓe jaabora e ko addi ɗo kon wiyete ko kamɓe woni windide woola e maɓɓe ko ɓe faala kono ko karamokoɓe maɓɓe qirritaɓe hoolaɓe ka maɓɓe ko ɓe wowli e defte maɓɓe ɗe ɓe jogii ko ɗum eggeten landoɗen mo kanko o shi'a rafidijo ene o yiyaali ɗum ɗon ka defte maɓɓe haa o wi ko defte sunna ɗen o jaaborto sunna enkejo on limada ko ɗum wiyete talbis ko ɗum cheikh l'islam ibne taymiya hiɓe jeeya e attiɓe darade ngal ɗo damal ngal faala ɗen wadde hay si tawi en gaynoytangal ara nun ɗum nde o karamokojo maɓɓe arano moolanaɗo wiyeteɗo ibnu mutahharin winduɗo deftere wiyetende minhajul karama fi ma'rifati l imama moolanaɗo wuuri ɗunoɗo cheikh l'islam ibnu taymiya fil qarni sabi al hijri hitande 170 o jibina o windi nden deftere taalibajo cheikh l'islam ibnu taymiya ta hendi nden deftere ɓayri ɓe janginde haa ɓe gayni taalibajo addande men ɗon wi imam men torike on ɗo e joomi men ɗettitu wonki moɗon kin jaabe nde deftere kisan sabu ko deftere nde tawta lorra mum kontinay haa darngal daro si tawi ɗum ittaka cheikh l'islam ɓe maaki mi immi mi dari mi wallinori allahu subhanahu wa taala ruttugol ɗum ɓe ruttiri rafidijon e ɗum ɗon deftere mo jalladu 9 ɓayri o windi deftere nden o inninde minhajul karama fi marifati l imama cheikh l'islam ibnu tamiyata ɓe maaki bal deftere nden wona non nde hana wi'ede ko minhajul nadama fi marifati l imama ɓe maaki ko laawol ninse winduɗo on ñande darngal ka joomi men fi andugol ardotoɓɓe sabu ko fenande tun waɗe nder mayre ɓe ruttiri nde wiigol minhaju sunna annabawiya ko ɓe ruttiri nde kon komo jalladu 9 ko ɗum si tawi kala arɗo ɓaawo cheikhul islam no yewta fi arrawafida ko ma wallinora nden deftere maɓɓe nde ɓe windi ko waɗi noon hiɓe anduno defte shi'a ɗen arrawafida wako ɓe andi defte sunna ɗen ko ma actar hiɓe andi ɓe kadi moƴƴa jon noon oɗo arrawafidi ka nder yewtere makko o soggi hadisi je ɗuuɗuɗe fiyo en foto e yeeso andinen en heɗoyto yewtere nden o soggi nder ton konnguɗi ɗuuɗuɗi hadisi je ɗe ɓe ɗettata ɓe baka e nelaaɗo hara ɗum ko an tariqati ulama'ihim alkadhabun karamokoɓe maɓɓe fenoɓe ɓe tawata ko haawa noon tun neɗɗo suusirta fenande ɓe ɗetta e konnguɗi ɓe baka e nelaaɗo siɗi janngama nani tun hay si a annda hay fu a wiye ko fenande nelaaɗo wolta sifa ɗum hara kadi ko karamokoɓe maɓɓe ɓen feññinta ɗum hiɓe jogii ɗum o addi e nder yewtere nden hadisi je ɗuuɗuɗe o sappi defte ɗuuɗuɗe o wi wondema ɗen ɗon defte fof hino ñinni wondema ali ko kanko hanno ardade ñande nelaaɗo feƴƴini o wi wondema kadi o addi konnguɗi makko ɗuuɗuɗi o wi ɓawnde nelaaɗo feƴƴini sahabaɓe nelaaɗo ɓen ɓe foppu maɓɓe ɓe yaltuno islam ala maayiduɗo e islam siwana tato ɗum himo woli ɗum nder ton ɗum noon ko aqida shi'a non na kanko tum wol ɗum o ñentimɓe ko pullo fuuta noon wiɗen mo telmile goy ɗon andila hari en ala ɗum pullo fuuta shi'a hari ala ko ɓayri tum heege e miile hino yeeyna neɗɗo diina makko ko ɗum lorri yimɓe ɓen haa ɓe naate nde ngal laawol ɗon ɗen ɗo noon hadis je ɗo soggoyi ɗe heɗoytoɗen nanen fof e nder yewtere nden karamokoɓe tato ka sunna hino mooɓiɗe ɗe foppu majje wono imam ibnul jawsi ka deftere maɓɓe al mawdu'at hiɓe mooɓi hadis ƴeɗe shi'a filliɗen fi ardagol imamu ali e ɓural imamu ali e ɓural ali bayt ɗe ɓe feni ɓe fekindi ɓe wallini ɗen fof ɗe hawri hadis je 59
imam ibnul jawsi ɗettide ɗe foppo majje wattide ka deftere maɓɓe wiyetende nden al mawdu'at kala hadis mo yiɗa ɗo ko fenaɗo si o wiyama ko nelaɗo maki mo ɗe foppoyde nder ton fi wata ɗum jiɓoy en wata hawnoy en kadi sen nani himo sogga mo paraparanno himo wewa si tawi deemu faalama hulɓinde paykum on andi honno ɗum waɗata ko argol tappa bape ɗen maƴina fuu ha bonna haqqille maɗen si tawi hendotoma noon hendoma deemu ko noon daynirta neɗɗo ko noon ɓe wayi cheikhul islam ibnu taymiyata ɓe maaki shi'a hiɓe waywa coongi ka bone hiɓe waywa dooño ka jikku yanda sen faami misangal coongi ɓandu bani adama on sindu fof hindu selli no woodi puƴu gotum barmukum markum bordi ko ɗon tunku coongi ngi jooɗoto siiɓo lorra mo jooɗata ko ka ɓandu sellu ndu hara barme on no ɗon coongi watta ɗum wo shiya ko ni ɓe wayi ɓe maaki rawafida hiɓe waywa dooño si ɓe ari ɓe tawi neɗɗo no o wayi wo ko no o wayi noon ɓe waata ɓe ala no ɓe wayi kamɓe ɗum hino jeeya e muɗum kono noon sen anndu ɗum ɗon imamu shawkani kadi ka deftere maɓɓe nde ɓe inni bimana alfawaidu lmajmu'a fi l ahadith lmawdu'a kamɓe kadi ɓe ɗettiɗen hadis je shi'a rawafida ɗon fof ɗe oɗo woni sonkude ga sooƴa sogga fof paraparanno ɗettiɗe watte e nder ɗon ɓe winde yiiɗa ɗo wo wiya ko nelaɗo maki ko fenade nelaɗo makali ɗum ɗen hadis je hino nder ton yiyata ɓe fefindi ɓe addi ɗen fof cheikh mouhammad nasiruddin il albani sakkitiɓe feƴƴimɓe neɓali ɓen ɓe ɗettiɗe foppu maɓɓe kanje kadi hay wotere noon kamɓe ɓe accali saabu mo jallade sappaɓo on tataɓal deftere nde fof ko fi hadis je shiya ɓe waɗi wotere fof ɓe ñaawa ɗum ɓe totta haqqe mum ko handi ha timmi ɓe maaki ko ɓe fefindi ɓe addi ɗo kon fof ko penale si en faami ɗum ɗon en heɗoy ko yewtere makko nden en ganda ko honno nde ɗettitirte te kadi si tawi ɗum ɗon feƴƴi en ari e yewtugol karamo ko maɓɓe ɓen ɓayri ko ɓe yeddoɓe mi nani himo wi'a woyo jama on andu ko sunna tum mari wo ko ahlu sunna wal jamaa tum mari defte jeegoɗe ɓe fiɓi ko loyi ala e nder majje wo shi'a ala ɗum tawi noon fenade ɓuranden hiɓe jaɓi hiɓe mari defte nayi al usulu inda rawafida ko nayi ko usulul kaafi kono o suuɗi ɗum e ngara e heɗagol mo usulul kaafi ko deftere maɓɓe marjiw aranere moolanande nden non e nde wiyetende al istibsar usulul kaafi ko kulayni windi nde wiyeteɗo mouhammad abou jafar mouhammad bun yaqub al kulayni komi windi nden o waɗi nde mo jalladu jeetati o fecci nde pecce tati mo jallade ɗiɗi arano on o waɗi ɗen ɗon al usulu fi din koɓe fiɓata kon koye nder ɗen ɗon ɗiɗi o waɗi ko tawta kala lundiɗo kon e nder ɗo kon haray o lundike dina rafida kan o ɗetti mo jalladu jowi hikkuro ɗon on o waɗi ɗen ɗon fil furu'u din koɓe rewirta joomi maɓɓe ɓen kon ka ñawoje salligi juulugol korka no ɓe waɗirta noon o waɗi ɗum mo jalladu jowi o ɗetti wotere sakkitinde jeetatire nden o inni nde kitabu rawda fil kaafi nden ɗon o waɗi nde al adabu wal adkar e ko nande muɗum wassuluk nde ɗo ɗon karmokojo maɓɓe moolanaɗo wiyeteɗo ibnul baba wayhil qummi o wi ka deftere makko mir'atul uqala o inni wo alkaafi sahihun min al jildi ila al jild o wi alkaafi lil kulayni ko nde sellunde 100% gila ka guri arani ha ka guri sakkitingi oɗa noon fenowon o wi woɓe ala deftere sellunde nde ɓe jaɓi nde fof hinde selli wano ahlu sunna wal jama jogori ɗum kana o yaali ɗum o yi kono ɓe suuɗay on ɗon ko ɗum o wi ibnu baba wayhil qummi o wi alkaafi min al jildi ila al jild ko sahih ala e mayre ko sella fayda noon kande fuɗɗi ha nde lanni kadi wiyen fayda sa ala kande fuɗɗi ha nde lanni ala ko selli e nder mayre ka diina deftere maɓɓe wiyetende nden kadi al istibsar e deftere wiyetende at tahdib ɗeɗo ɗiɗi ko karmokojo maɓɓe lolluɗo molanaɗo wiyeteɗo at tuusi windi nde ɗeɗo kadi ɓe fiɓi ala ko ala e nder majje ko sella ɓe mari kadi deftere wotere wiyetende
alfaqihu man la yahduruhu alfaqih nden ɗon kadi hiɓe jaɓi ko nden ɗon noon imam oɗo karamoko jeeteɗo ibnu baba wayhil qummi waɗi ko ɓeeɗo nayi woni karamokoɓe maɓɓe moolanaɓe ɓe ma ɗum tato ibnu baba wayhil qummi attuusi wal kulayni ɓeeɗo woni maraji ashia joni noon ko ɓeeɗo woli ka defte maɓɓe kon fof oɗo mo telimile wi ɗum ala o suuɗay ko tuqiya ɓe jogii koyete kon hiɓe dagini fenugol hiɓe dagini suuɗugol gonga ko ɗum ɗon tun o jogii karamokojo maɓɓe weteɗo oɗo honno ni'matullahi aljazairi e ngari e yugol inde maɓɓe ga konguɗi maɓɓe fof koɓe wowli ɓayri ko defte sunna ɗen o wi o jaborto hollemmoɗe defte maɓɓe ɗo ɓayri ko shi'i ko rawafidi on say fi yo julɓe ɓen andu wondema shi'a koɓe janfotoɓe ɗimmun ɗum laawol maɓɓe ngol ala laawol majjugol ka dow leydi ha hewtingol ko ɗum cheikhul islam ibnu tamiyata ɓe maaki ka min haaju sunna alyahude e annasara hino ɓuri shi'a rawafida moƴƴude qawlan wahida ɓe wiwata on haawo ɗum noon ɓe wi ɗon andi fi hon ɗum ɓe wi men anda shi'ijo landino ɗum o wiɗoɗa ko sunnayankejo fenande o landino ɗum o wi ko fi hon ɗum sunnayankoɓe wiyani alyahude annasara no ɓuri men menen shi'a rawafida ɗum no laaɓi ko andirton yewtere nden ko nde fenande ko eɓɓa ɗum rawafidajo wi ko ɓayri on jaɓa aboubacry no hanuno ardade ɗum ko haala noon hada laysa bi jawab min alim o wi cheikhul islam ibnu tamiyata ɓe maaki ɗon andi kon ɗum alyahude annasara ɓuriri a shi'a rawafida moƴƴude ɓe wi men anda ɓe maaki ko waɗi alyahuda ɓen nde ɓe landa ko hombo ɓuri moƴƴude yimɓe mon ɓen e zamanu mon on ɓe wino ko ashabu musa woni al ahbar ɓe wi ko ɓuri moƴƴude e amen meɗen jaɓi ko gondimɓe jokki annabi musa wallitimo e diina kam ɓen majjuɓe ɓen nde landano ka alyahudu ko ɗum ɓe wino wo annasara ɓen nde ɓe landa ko hombo ɓuri moƴƴude moɗon e gurdam moɗon asri on ɓe wino ko alhawariyuna alladina ittaba'u isa wa ayyaduhu wonde shi'a rawafida landa ko hombo ɓuri bonde e yimɓe moɗon ɓe wino ko sahabatu rasulillah ene ɓeeɗo ko hombo ɓuri bonde ɗum ko jawabun wadi ya ihwan si tawi shi'a rawafid bimana si tawi alyahudu wi ko ɓuri moƴƴude e maɓɓe ko jokkuɓe annabajo on ɓen nasara wi ko ɓuri moƴƴude e maɓɓe ko jokkuɓe annabajo on ɓen shi'a wi ko ɓuri bonde mofte maɓɓe ɗen ko jokkuɓe nelaɗo on ɓen ko hombo ɓuri moƴƴude ene sen landama ɗum harayde jiɓi on nun jabotoɗen ɓe fenoɓe ha ulail kadhabun ha cheikhul islam ibnu tamiyata no maaki ɗum kamin haaju sunna en ari e fermirde yewtere nde si jomme woni ballo aqwali salafa hadihi l umma fi rawafida karamo koɓe attiɓe en ɓen ko honnum ɓe ñaawi nde fedde wiyetende a shi'a ar rawafida aron yigol konguɗi maɓɓe e defte mum honto ɓe woli ɗum si tawi ɗum ɗon feƴƴi no wirɗen noon ko jokkuɗen joni koko shi'a jon attino landade kon ma ɗum shi'ajo winoɗo ko sunnayankejo fenowo on o wi kon woni a shi'a lugatan wastilahan joni si tawi en faalama andude ɗum ɗon ɓe wi ko woni shi'a ka defteretende misbahu almunir wondema ko jokkoɓe e wallitotoɓe wo kala yimɓe moɓodirɓe e dow hunde ɓe wallidiri e dow mayre ɓe fotti e mayre ɓen no wiye a shi'a wo amma si tawi kaka istilahi ko wiyete shi'a ko ɓura lollirede andirede nden ɗon inde ko yimɓe jokkunoɓe imamu ali yiɓe ñande kamɓe ñande usmana bun affan feƴƴini khilafa on tawi joni no jindude hakkude muawiyatu bun abi sufyan e ali bun abi talib en andine ñande muawiyatu bun abi sufyan no jogino shi'atuhu on zamanu harno andano wiyede shi'atu muawiya ko wano noon kadi imamu ali no jogino fedde jokkunoɓe ɓe wallitiɓe fii yoɓe hettu bimana khilafa on ɓen kadi ko shi'a wiyeteno kono waɗugol istilahi shi'a on e ndeɗo inde ɓe wi sellata innugol neɗɗo shi'a
siwana wuuridunoɓe imamu ali ɓen ko waɗi noon ko ɓen ɗon jogi inde sellunene wi'ede kaari ko shi'i to gandi shi'i ko assahib wannasir walmuayyid ko wallitotoɗo jokkuɗo tiiɗino wiyete shi'i joni noon rawafida wonɓe ɗo ɓen wuuridaɓe gila zamanuji ɗuɗuɗi en aroya yiwgol ko honno ɓe wiyete kamɓe ɓeɗoɓe wuuriduɓen cheikh docteur ali mouhammad sallabi ɓe maaki innugol ɓe wuuridaɓe ɗo shi'a ko lundagol sharia joomi men o na shi'a ɓe wiyete ko rawafida wo darten defte ɗen cheikhul islam ibnu taymia min haji sunna maɓɓe on kaɓe fuɗɗi haa ɓe gayni kala kaɓe jaaboto rafidijo on ko ɓennata kama zama rafidiyu kama qala rafidi ɓe makata shi'i ko waɗi noon a shi'a e attinoɓe ɓen kana bimana hari ɗum wi'atake si wona neɗɗo jaɓuɗo aboubacry siddiq oumar abnil khattab ɓeɗo ɗiɗo ɓuri moƴƴude mofte ɗen hikkiti ɗon noon ɓe lurri joni si aboubacry e oumar feƴƴi ko ali hikketen ɗon kaako ousmane joginoɓe ngal ɗo lurral ɓen e zamanu ali ha tabi'ina hikkuɓe ɗon ɓen ko ɓe wiyete a shi'a amma kala arɗo wi aboubacry e oumar e ousmane toñu ali jatti khilafa o ɓeɗo koɓe heferaɓe o wiyatake shi'a ko rafidi o wiyete summu arrafida li annahum rafadu ababacrin wa oumar woɓɓe wi li annahum rafadu wa raddu zeyda ibnu aliyin zeyde ibnu ali nde o yaltide maɓɓe o ari notagol oɗo wiyeteɗo hicham bun abdulmalik ɓe ari ha ɓe jooɗi ɓe yeeyodiri makko kamɓe ɓe ɗo rawafida fiyo ɓe wallitomo e jihadi ndin ɓe arno ɓe joɗɗinimo taw saabu ko ɗum ɓe jarriborayno kala neɗɗo wonɗo ɓe innamo ɓe innimo an ko on ɗum taw faamuɗa fi aboubacry e oumar ɓen ko ɓe julɓe aboubacry oɗo zeyd bun ali wi ko ɓe landoto ɗon siko julɓe sahabaɓe soro an wondiɓe baaben an ali ko julɓe kay si ɓen wonali julɓe ko mboni julɗo ɓenni awa to hallayna an ka gila hande en waynodiri minen kala wiɗo aboubacry oumar ko julɗo hara min waynodiri e makko saabu kanko e hoore makko naw julɗo ko nden ñande noon ɓe inna rafida ko ɗum o yi rafada ko salike ko ɗum si zeyd ibnu ali nden ñande wiɓe arafattumuni on salikelan on accitilan ɓe wi hi ko ɗum ɓe hanaka wiyede shi'a wigol ɓe shi'a ko teddingol ɓe la karamata lahum ɓe ala teddungal ko rafida ɓe wiyete ko ɗum si ɓe yiɗaɓe wolane nden inde kadi sa fotti e goɗɗo a wi ko a shi'a wi hi a wi ko a rafida on haɓay ɓe yiɗa inde nden ko nden noon ɓe hana innede par ce que jikku maɓɓe mum koko nde wi'i kon wi'i mi anda so tawi en faami hum rawafida naɓe shi'a feƴƴino e ngara yiwgol tariha muɗum ko wana noon ka kontingol wondema rawafida sen wi ka luha andingol a rawafida ko ɗum woni raɗagol dirna woosi a salike hunde a accitinde ɗum ɗon hino we rafduhu salagol hunde nden wo amma steka ka istilah ko wiyete rawafida ko fedde wootere askinkininde gingal ngol imamu ali e ɓeygure nelaɗo nden wondude e dandagol ɓe immorde aboubacry ɓe nawon ko kefeero oumar ko kefeero sahaba ɓen fof ko heferaɓe ɓe yaltuno islam ɓe wi si wona tato wo ko ammar buni nayo woɓɓe lurri hay ɗum ɓe fotta woɓɓe maɓɓe inna tato woɓɓe inna nayo ɓe inna woɓɓe inna o itte on ɗon ko tato menen men gandi on yii tato nelaɗo atti guluji sahaba wo ko tato heddude e islam ɓenni wo ko salman al farisi wa miqdad bun al aswad e ammar ibn yasir wo ko ammar ibn yasir salman al farisi abu dharr al ghifari ko ɓeɗo nayo abu dharr al ghifari salman al farisi miqdad bun al aswad e ammar bun oɗo salman al farisi ɓeɗo nayo ɓe wi kala ko wona ɓeɗo nde nelaɗo feƴƴini heddodano islam foppu kanu murtaddin joni noon tariha islamu jonni en
nde nelaaɗo feƴƴini ko hombo atti haɓɓude jaysu qital ahli ridda na aboubacry wonon huwa bi nafsihi kana min ahli ridda kono ko ɓe wiyata kon ɓen ɗon fof ko heeferaɓe siko marɗo hakkil si jooɗodi e maɓɓe ɓe yewti ɓe jaabi kema ko ɓe fiɓi kon a taway ɗum jara haa ka sunoɗa ɓayri si a jooɗodi e chi'i rafidi a wimo limaha rad bimana irtadda sahaba ɓen ko fiyon no wiyan ɗon ɓe yaltuno islam ɓawne laaɗo ko konngol gotol ɓe mari ko ɓe wiiri fof yaltuno islam wo ko ɓayri nelaaɗo feƴƴini aboubacry e oumar e ousmane jaɓaali jonnude khilafa on ali ko kanko ɓuri handude e muɗum wo angal jonnitugol ali khilafa on ko riddatun anil islam wo wallitinoɓe deƴƴi piiraali fiyo oɗa hettu fof ko ɗon ɓe naati ɓe jooɗodi e karamo kojo goto mo tawata ko ngaari o wiiɓe ya ihwan ko ɗum si oɗa ko fenande on na o sunnayankejo no o fenay huwa rafidi ka mislihi ɓe jooɗodi ɓe pooɗi ha karamo kojo wi ko fiyonno sahaba ɓe wiyan ɗon ɓe yalti islam wo ko min wiyali ɓe yalti islam ko ɓayri ɓe acci farilla mo joomi men farli ɓe acci nassu mo nelaaɗo sappini wondema si ɓe feƴƴini ko ali hani ardade khilafa on karamo kojon wi ene sahaba ɓen fof ko ɗum yaltiri islam o wi hi wo sabu ɓe acci nassu mo joomi men sappini wo hi wo ɓe lundike ƴiyal ngal nelaaɗo sappini wo hi wo wallitiiɗo ɓe deƴƴi e ɗum kadi haray ko julɗo wo owe wo aliyu forsuno fi hendagol wo hendanoki wo ali kadi awa yaltuno islam o wi owe wo kon no sendi ɓe comme no sendi ɓe aboubacry e oumar e ousmane e ko wi ɗon kon ɓe wallidiri haa ɓe lundike joomi men e nelaaɗo ɓe yalti islam ali ibnu abi talibin ala haddi qawlikum e ko wi ɗon kon o deƴƴi o wallitike lundotoɓe joomi men e nelaaɗo o yalti islam ɓenni o woy wo sendiniran en awa sendidir ko ɗum acci oɗa nder to yaltini ɓeeɗa ko ɗum singol konngol ko fenande wigol ko sunnankejo jooɗiɗa no lando koye konngo e maayu koye ɗum wata wonde ko konngude fenande noon on sayi fa buhita alladi kafar ɓayri ɗon ala ko jaabe wiigol joni tafsil ko ɗa karamo kojon wattani ɓe ɗon wi a joni si tawi a ronku yaltinde ɓeeɗa sennidira a wattora ɗon alhasana e alhusein e ɓeygure ali nden fof deƴƴuno tawte baabe mum e lundagol jomen e nelaaɗo awa julɗo heddaaki o ɓeewi o waye wa ɓanten jonde nden ɓe waynodiri penale ɓuru ɗum ene sahabaɓe nelaaɗo ɓen jooɗoto halda fotta ko joomi men wi'i yo waɗe si nelaaɗo wiɗo lundoɗen ɗum ese enen ɓe jooɗiɓe ɗo do'afaul iman en suusay ɗum ko en suusalen bakkay ɗum e sahabaɓe nelaaɗo ɓe enen na en rafida yo allah subahanahu wa taala dandu en ɗum wi'ugol wondema sahabaɓe nelaaɗo ɓen hay goto wontano julɗo nde nelaaɗo feƴƴini en ari eno yiugol ɗum o wiyeteɗo kulayni e ibnu baba wayhil qummi o wiyeteɗo tuusi tabarsi karamokoɓe maɓɓe sappinɓe ɗum soggi tappi haa ɓe wi'i e konngol maɓɓe laaɓugol poy ɓe wi'i yo allahu subahanahu wa taala o huɗu kala mo welaka aboubacry e oumar ko yaltuɓe islam te kadi ko ɓuri hawnade kon ko mutanaqidun sen jentike konngudi maɓɓe ɗin en jangi defte maɓɓe ɗen goɗɗo e maɓɓe dari ke ɓanti konngol wi e cassette mo cheikh abdoullahi salafi waɗi ɓe addi ton konngol karamokojo maɓɓe mo iran o wi ya rasulallah laqad akhtata fil imara o wi nelaaɗo wallahi a falji ka nelat a timminale a janfike joomi men karamokojo maɓɓe jeyaɗo iran o wi ko fi hon limada akhtata ya rasulallah ɗon andi kon num faljirɗon julɓe ɓen wi ɓe annda kamɓe ɓe annda ko nelaaɗo falji o wi ko fi li annaka lam tuusi hatta mitta on wasiyaki si on iwi ɗo ko kaari ɗettata on acci yimɓe ɓen e jiiɓoldu joni noon tummidiren ngol ɗo konngol wiingol nelaaɗo falji ɓayri nelaaɗo wasiyaki ɗetto won ko ɗum jiiɓidiri e konngol maɓɓe wiingol nelaaɗo wasiike ko ɗum sahabaɓe lundi moɓiniren ɗiɗiɗi ya ihwan
ɗum no wawi tummonirde ɓe wi sahaba ɓen ko yaltiri islam ko ɓayri ɓe lundike aya mo joomi men tippini ɓe lundike hadis mo nelaɗo maaki si ɓe feƴƴini yo ali ɗettu imara on ɓe lundike ɗum ɓe darti kadi ɓe wi nelaɗo falji nde tawno nelaɗo wuuri ha maayi accali ko hombolontoto si ɓe feƴƴini ene ɗum no wawi wonde nder miran hun gotum hara haqqille jaɓay ɗum ko ɓe wiyete a rawafida ya ihwan seeɗa ni tun yewten fiiɓe sah fi tun ye gandu penale maɓɓe ne ɗum ɗon ka defte maɓɓe e ngaro e jantagol defte ɗen haray ko ɗum cheikh mouhammad docteur mouhammad ali sallabi ɓe maaki innugol ɓeeɗo shi'a ko khata'un zahir ko faljere molanande bal tasmiyatuhum birrawafida huwa sawab ɓe wiyatake shi'a ko rafida ɓe wiyete liannahum rafadu zeyda ibnu aliyin wa rafadu ababakrin wa umar wa uthman wa rafadu jamia sahaba ɓe salike kala sahabaje ko ɗum si ɓe innida arrawafida ɗum ɗon no jeeya e ko tawata oɗo rafidajo sappino ɗum o landi oɗamo wi ko shi'a kanko ko sunna tawi o fenay woni sen heeɗi ka yewtere nde en tawe ko fenade ko wana noon kadi ndeɗo finde maɓɓe fiyen faamu yewtere nden fof ko ngal ɗo damal attuqiya inda rawafida kon woni attuqiya e juuɗe karamokoɓe maɓɓe ɓe wi wo ko woni ɗum koyo onkidi bimana suuɗu goonga on wowla fenande nden sabu kulol lorra kan bimana kala ka tumbi tawɗa ɗo satta e seeɗa wowlu ko woni kon ko ɗum si o landama kanko rafidijo nder ton konngol tew o yawi meɗen lando on onon ɓe shiyaɓe ko onnu wiɗon fi aboubakir e oumar wallahi wa rabbil kaaba o wi menen men fiɓa e aboubakir e oumar siwana koɓe sahabaɓe ono fof woniri sahaba non wo meɗen jaɓi aboubakir e oumar e ousmane koɓe julɓe koɓe sahabaɓe wono miqdad wono salman bun yasir wono salman alfarisi wono abou dharrin il ghifari fof ko gotum menen meɗen jaɓi ɗum wallahi o wowlirali ngol konngol siwona ngal ɗo damal o ɓarori tuqiya suuɗugol goonga feññina fenade sina ɗum ɓe gondina ɗum ɓe jaɓa ɗum hay ko yaweteɓe jaɓa ɗum kono kaɓe joni ɗo ɗon hunduko tew ɓe gandi telen kamen fuuta jalo hiɓe teddina diina kala ka adduɗa fayda siwana si a ardi e diina ɗuytugol nelaɗo ma diina yawagol sahaba ɗuyta sahaba jon noon kamɓe hiɓe andina ɗum e fuutari jalondin kala jaɓanteɗo ko wowlata a ɓaroray teddingol ɓeɗo ɗiɗo haysi ko ha waɗa ko faalaɗa kon ko ɗum siɓe susta ɓantude hunduko tew wiya aboubakir ko kefeero susta ɗum kaka defte maɓɓe ɓe windata siɓe jooɗodama kadi pooɗodireɓe ɓe suusata ko ɗum woni finde maɓɓe ten nden attuqiya ko suuɗugol fenade bimana suuɗugol goonga feññina fenade ɗum ɗon hino jeeya e piɓanɗe maɓɓe ko ɗum so wi karamokojo maɓɓe o wiyeteɗo almufid jeeyaɗo karamokoru maɓɓe molna ndu ndu ɓe gondini o inni wo koyete tuqiya wo ko suuɗugol goonga e suuɗugol ko fiɓuɗa kon e suuɗugol ko lundiɓe wonɗa yewtuɗuɓen kon e feññingol ko hawrodiri e maɓɓe kon sabu haa si tawi a huli bone wata tawe ɗum woɓɓe maɓɓe ari wi o wiyeteɗo ni'matullahi l jazairi karamokojo maɓɓe molnaɗo windude nde wiyetende al anwaru rahma an numaniya o inni wo taqiya ko damal ngal joomi men udditani julɓe ɓen jiyaɓe ɓen o yamiriɓe kadi yoɓe wuurungal wo o waɗɗiniɓe kadi waɗugol ngal wo waɗugol ngal no mari baraji ɓuri baraji julɗe waɗugol ngal no mari baraji ɓuri baraji korka wo accugol ngal no ɓuri accuɗo julɗo acci korka o wiyeteɗo ni'matullahi l jazairi ka deftere makko wiyetende al anwaru numaniya ka mujallada arano sengo ɗerol 60 ha sengo ɗerol 63 o wi angal wowlugol fenande nden nde ɓe wi ɗo nden bakkatu mum on si a fenali
haray hiɗa mari bakkatu ɓuri lundiɗo sali juulude ene ɓeɓe wolay gongaɓe maya si ɓe fiɓi ɗum si a fenaali ɗa mari bakkatu ɓuri mo juulade hatta fena ko ɗum si tawi fenugol ko jikku rafidiya julɗo daragol tew fena ɗum ko jikku shi'a rawafidano allah subahanahu wa taala hisengel nge fenade ko ɗum si tawi goɗɗo e maɓɓe kadi ha joni wiyeteɗo oɗo karmakojo maɓɓe wiyeteɗo ali ibn husayn jammaɗo bi suduq nde ɗon gasa inde jonni en kon ɗum ɓe fande makko ko suduq ɓe wimo annahu la yahta suduq gongowo tum enen ko marɗen on ko nelaɗo as-sadiqul masduqu man huwa kamɓe noon hiɓe jogui wiyeteɗo almufidu abimana as-suduqu himo mari deftere nde inni al itiqad ka sengoɗerol 400 o wi wo menen finde amen nde menen shi'aɓe ɓen arrawafida ka rentagol wondema ɗum hino waɗɗi wano julde waɗɗori ɗum hino mari baraji wano julde mariri baraji ɗum hino mariri bakkatu wano lundagol julde mariri bakkatu si accama wo kadi ɗum ɗon accatake daganta ko rafidijo wowlugol goonga fannima mahdiyil muntadar alqa'imu feeñaali wo daganta ko shi'i rafidi wowlugol goonga daganta komo ro'angal wowlugol fenande fannima almahdiyul muntadar indahum o feeñaali wo gila ɗo ba askinkiniɗo e maɓɓe feññini ko ɓe fiɓi kon yaasi wo haray o lundike joomi men ɓuri mo juulaali ko lundi joomi men ko deftere wiyetende al itiqad karmakojo maɓɓe wiyeteɗo assuduq sengoɗerol 400 ɓe wolay gonga ɓe wolta gonga ɓa hiɓe fiɓi ɗum ɗo wo faman tarakaha qabla khurujihi faqad kharaja min dinillah wo kala accuɗo gollitirgol tuqiya on ka laawol maɓɓe atto mahdiyu feeñude wo haray o yaltika diina joomi men haray o yaltika diina imamiya wo haray o lundike joomi men o lundike nelaɗon o lundike ardiɓe maɓɓe ɓen ka deftere makko yetende risalatul itiqad sengoɗerol 400 ha joni ɓeɗo ɓe wolta gonga ko annoon hiɓe jaɓi ko dewal andi no wayi so tawi a wi hande kaari accu julde comme ɓe men jaɓanta ɗum goɗɗo kamɓe nde ɓe wiyaɗe accu fenande haray hiɓɗa yurma ɓe haray ɓe andi ɓe fiɓiɗa faala ɓeytude e dewal alkadib dinun inda rafida ko wana noon andu a wolnama ɗum kaar haray ko wana noon ari e defte maɓɓe kamɓe rawafida ko ɗuuɗi ko tindinta nde ɗo finde ko maɓe jokka nde wondema oɗo karamakojo maɓɓe wiyeteɗo kulayni jammaɗo kulayni ko ɗum o lolliri himo wiye abou jafar mouhammad bun yaqub al kulayni e woɓɓe goɓe ana kamɓe wo himo ɗetti hadis on e jafaru sadiq kala koɓe fenata koye ɓe ɓannata o wiyeteɗo jafaru sadiq o inni wo taqiya rentagolngol ka diina meɗen wo ko diina am min ko diina babayaɓe meɗen ko diina kala mo jokkuɗen e ngol ɗo laawol ɗum wiyete attuqiya wosi en darti ɗum ɗo ka deftere wiyetende usulul kafi lil kulayni kamo jalladu ɗiɗaɓo sengoɗerol 219 ɗum ɗo hino tan wondema ɗum no jeeya e diina maɓɓe kamɓe fenugol ɗum wiyete attuqiya ko wana noon ɓe wi nde ɗo deftere nde wiɗen ɗo usulul kafi min asahhil kutubi ko nde ɗo ɓuri sellude e defte maɓɓe ɗen fuu ɗe ɓe windi ɗen nde ɗo no jeeya ɓurde mawnude nden ko nde ɗo kadi woni marji ɓurɗo moolanede nde ɓe hootata kono nde ɗo no mooɓi fof hinde mooɓi usulu din hinde mooɓi furu'u din hinde mooɓi adabu din ka maɓɓe kamɓe mujalladu ɗiɗi ara noon ko fil usul joyi wonɗo hakkunde on ko fil furu jeetatijo fermuɗo on ko nden ɗon woni fi bimana arrawda woni al adab e ko nande muɗum fof ko ɗon o waɗi kono noon oɗo karmakojo maɓɓe kadi winduɗo nde defteretende al istibsar wa tahdib wiyeteɗo tuusi on ɗon kadi o wii e ka deftere makko wiyetende faqihu man la yahduruhu lfaqihu o inni wo ndeɗo deftere wiyetende kaafi hinde jeeya e defte ɓurɗe sellude ɗen nayi ka defte amen menen rawafida
oyano wino woɓe ala deftere sellude on ahlu sunna wal jamaa jogori ɗum wo ahlu sunna wal jamaa no jogii defte jeego ɗe ɓe haldi ɓe fotti ko sella ala e nder majje cheikh albani rutti ɓe ɗum moƴƴa wiɓe fenay ɗum ala ka ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa ko ɗiɗi mari al-bukhari wa muslim selluɗe ɗen heddiɗe ɗen nde foppu majje dartete taweno ton hadis selluɗo dartete taweno ton hadis mo sella heddiɗe nde fof amma ɗe ɓe jaɓi ɗen ko as-sahihayni ko ɗiɗi ɓe mari ananay himo maƴa patto wi'a kama jaa fi sahihi an-nasa'i ɗum ahlu sunna wal jamaa anda ɗum ko sunanu nasa'i ɓe andi a maƴay a nana himo maƴa pallito wi'a yahe ndar ton kama jaa fi sahihi albayhaqi imamul bayhaqi meeɗal windude sahihaɓe feƴƴini ko kadabun a nanay ka nder yewtere a nanay himo maƴa ton enne o kama jaa fi sahihi abi daoud kama jaa fi sahihi tirmidi hada kadibun wa tadlis ko fenande noon abu dauda tirmisi nasa'i ibnu majata imamul bayhaqi ko sunanu ɓe mari na sahih sunan angal no sendindirgol ɗum ɗo ɓe jiiɓindira e dow yimɓe ɓe nane ɓen ɗum ɗo hano ka nder defte sunna en koɓɓe nde ɓe jaɓi no selliɗen hi awa ndara awa ngol lawol si ano ŋiñede ɗe kono ka neɗɗo hewtiɗo waare o fokkiti hara o fokkiti ko ɗum ɗon noon immini yewtere nden asli dina shi'a rawafida ko ɓe jaɓi kamɓe haysi yimɓe ɓen wonata e laawol maɓɓe ngol yo ɓe sikkito ko ɓe jogii kon awa nasara kadi ko ɗum woni laawol maɓɓe ngol koyon eggu julɓe ɓen ka diina haysi ɓe hewtaali ka diina mo yo ɓe won ɗon unasu bila diine ɓe wona ɓe ala diina ɗum ɗo hino jeeya e defte maɓɓe kono noon sa darti ngol ɗo konngol kadi a tawayngol ka arrawda o wiyeteɗo kulayni ha joni ka kaafi sengo ɗerol jeetati nden noon ko deftere feerere o waɗi nde kono noon kadi sen darti ngal ɗo damal tigi ɗon ka raɓɓinɗinnagol ka defte maɓɓe hollugol hiɓe jaɓi ngal ɗo damal wiyetengal attuqiya sen hoteɗe ɗo defte maɓɓe wiyetende alkulay oɗo kaafi lil kulayni ɗum ɗon hino nder ton nde ɗo wiyetende al istibsar wa tahdib ibnu baba wayhil qummi e ko nande ɓeɗo karama ko maɓɓe numatullahi l jazairi ɓe fof hiɓe jaɓi ka defte maɓɓe qirritade ka defte shi'a ɓurde sellude wonde attuqiya ko dinuhum wa dinu abaihim ko diina maɓɓe e diina baba maɓɓe arten ka abdoullahi ibnu saba o landano kanko rafidi jonka nder yewtere o wi ko honɗum wo ka waɗi noon diina rawafida kan hika mahi e jaasere ko waɗi noon wi'ama sincuɗo ka on ko abdoullahi ibnu saba al yahudi rafidijo maɗi palliti wi taw wo abdoullahi ibnu saba wana neɗɗo on ala on o woodaka o meeɗaka jibinede wo ko ahlu sunna wal jamaa feni baki ɗum e defte maɓɓe ɗen baki ɗum e shi'a wi ko on naadi ɗum fi tuuningol laawol ngol fi wata yimɓe ɓen jokku laawol ngol hiɗen ɗettiɗo karamokoɓe 12 maɓɓe kamɓe rawafida defte maɓɓe ka ɓe wowli ɗum ɗon hiɓe jaɓi abdoullahi ibnu saba huwa muassisu tariqati rawafida 12 maɓɓe o wi noon ɗum ala e nder defte sunna e defte wotaw ala wo ɗum kaka defte sunna tun woodi o maƴi kadi o wii wo defte sunna ɗen fopp kadi o ko buy wawi fenade imo maringol konngol defte sunna ɗen fof wo defte sunna ɗen fopp kadi ko deftere wotere pet janti fi abdoullahi ibnu saba wo ɗulle kadi ko tarikh imam ibnu jarir at-tabari on wo tarikh imam ibnu jarir at-tabari on kadi worɓe ɓe o janti e nder fi abdoullahi ibnu saba ɓen fop ko gorko goto wiyeteɗo sayfu ibnu umar wo defte sunna ɗen kadi fof hino fotti anna sayfa ibnu umar kadabun huwa akdab o fenay ɗum naneno moɓirta wo defte sunna ɗen fof jaɓi wo sayfu ibnu umar ko kadab joni noon abdoullahi ibnu saba huwa muassis tariqa arrawafida ko ɗum si imama ali sunnunomo ahraqahu binnar ñande goo arno dawi imama ali yalti ka suudu mum tawi hiɓe jooɗi o sujjani imama ali sajada lahu ala al ard imama ali ɓe maki
ya abdallah ma hada o wi anta ya ali wo ko an woni on imam ali wo mi woni hombo wo anta allahu rabbuna abdullah ibn saba ko ɗon o fuɗɗi ukkondirde imam ali wi subhanallah anta atarifu ma taqul andi kon ɗa wolde ana allah o wi anta huwa ko an woni on jooɗiɓe ɗon ɓen fof e wondunoɓe imama ali ɓen wiyeteɓen shi'atu ali ndeññande ɓen na ɓe bandiɓe ɗo dey ndeññande ɓen ko kamɓe ɓantuno konngol wi ya ali in tarakta haulai ala ma hum alayhi kafara nnas wo o e jokkuɓemo ɓen sa accidiɓe ko ɓe fuɗɗi ɗo yimɓe ɓen fof yedday waru o imam ali nangimo kanko e yaadunoɓe maɓɓe ɓen fof ɗum ka defte maɓɓe kamɓe rawafido shi'a aranɓe ɓen no windi ɗum no nder ton e ngari e yugol o nangi ɓe o tongi ɓe balɗe tati himo tuubinde ɓe fiyo ɓe ruttoygol konngol ɓe sali ɓayri ɓe salike o wi o lettira e ɓe lette ɗe tawata kala arɗo ɓaawo suusata sifa ɗum ɓe asi gaawi ɓe huɓɓi giiteeli nder ton o wi kala fillitiiɗo ngol konngol yo ukke nder ton ɗiɗo tato ukka sakkitiɓe wi ali ko hande men ɓurti heɓude gonɗinal tigiri ko an woni joomi amen woɗa andi fi honɗum imam ali wo men anda wo ko waɗi menen meɗen fiɓi lettirtange yiite sina joom magge anta rabbunnaari ya ali si tawno na woni jonge yiite an jeymen a sustano men sunnude sunnumen anta rabbuna sunnumen ko an jeymen o ukki luttuɓe ɓen ɓe foppu maɓɓe haa ɓe gasi ka sakkitorde abdoullah ibne abbas ari wi ali accirni sunnugol ɓe waɗuɓe lette kala ko yiiɗa mi nani nelaɗon no maka la yuadibu binnari illa rabbunnar taw lettiri yimɓe ɓen yiite taw lettira hay kullum yiite on say ali ibne abi talibin acciri noon ɗum ɗo hino ka defte rawafida oɗo noon bandijo dari o wi ɗum ala e defte wo e defte sunna ɗen fof kadi ko wotere janti ɗum e ngara noon yugol ɗo karamo koɓe jowo tariha yankoɓe molanaɓe ka sunna jantiɓe ɗum harana imam ibnu jarir at-tabari wono imam ibnu qutayba hino hecci imam ibnu jarir at-tabari few ɓen no janti ɗum ka deftere maɓɓe imam ibnul athir no janti ɗum ka deftere maɓɓe al kamilu fi tarih imam oɗo ibnu kathir no janti ɗum ka deftere maɓɓe al bidayatu wan nihaya non imam ibnu jarir kadi ari janti ɗum ka deftere maɓɓe tarihu tabari o wi noon ɗum ɗon ala defte sunna ɗen fof sina ndeeɗa wo kadi e nden ɗon kadi laawol alangol ardi sina e sayfu bun umar wo sayfu bun umar ko kadab awa idan woyo halde fotte abdoullahi ibnu saba laysa insanan bimana mawjudan wona neɗɗo wodanoɗo wo fiyo laawol ngol hisu wo passe si tabiti himo wooda tun koye makko ɓe o bakot koye makko ɓe bakete si ɓe bakama e makko tun innenen taw kana e saabu arrafida ka luka arabu fi arduɗo ko ɗum firti on o andi no woodi ko ɓe sali si ɓe landama hon ɗum sali ɗon ɗum metta e sifade ko ɗum si ɓeydi ko wiyede shi'a hara noon naɓe shi'a kadi on sayi oɗo en jantoto ɓen ɗon karamo koɓe wiiɓe wondema shi'a oɗo attiɓe ɓen e rawafida wuuridaɓe ɓen hiɓe jaɓi hiɓe janti ka defte maɓɓe wondema abdoullahi ibnu saba al yahudi ko woodanoɗo ko kanko kadi woni sabu laawol ngol sinkede ko kanko jokkano arane maɓɓe kamɓe karmakoɓe maɓɓe rawafida ɓen shi aranɓe ɓen o wiyeteɗo annashi al akbar ko noon o wiyete feƴƴinɗo hitande 193 fergu nelaɗo o neeɓi ka feƴƴin hitande 100 ɗum neeɓi himo yewti ɗum ka nder deftere makko o wi wondema ɓeeɗo shi'aɓe men abdoullahi ibnu saba on hino wooda ko neɗɗo woodaɗo andaɗo o wi wondema on ɗon meeɗali bimana ko wiyete kon o ala ɗum ala himo janti ɗum e deftere makko kanko annashil akbar wiyetende usulu nihali himo eggi ɗum e oɗo karamakojo maɓɓe wiyeteɗo abdourahman badawi himo ɗetti ɗum e deftere wiyetende madahibul islamia kamu jallade ɗiɗaɓo sengo ɗerol 43 oɗo ko feƴƴinɗo hitande 193 o no wi ɗum no woodi hada rafide shi hikkiti ɗon o wiyeteɗo al ash'ari saad bun abdillahi al qummi
on ɗo kadi ko jeyaɗo e karamo koye maɓɓe kamɓe shiya feƴƴinɗo hitande 301 himo yewti ɗum ka deftere makko wiyetende almaqalat wal firaq sengo ɗerol nogay o wi abdoullahi ibnu saba ko neɗɗo wodanoɗo anda wurunoɗo kadi ko wana noon o wiyeteɗo alhasan bun moussa annawbahti karamokojo maɓɓe jeyaɗo e karamokoɓe shi'a feƴƴinɗo hitande 310 on ɗon kadi ka deftere makko himo yewti ɗum deftere nden hino wiye firaqu shi'a himo yewti ɗum ka sengo ɗerol bimana nogay e ɗiɗi deftere makko wiyetende firaqu shi'a himo yewti ɗum ton ko wana noon naya ɓon o wiyeteɗo alkashiyi feƴƴinɗo almutawaffa sanata 369 hitande 369 on ɗo feƴƴino wiyeteɗo kishi himo wi abdoullahi ibnu saba ko wodanoɗo ko kanko sinci lawol ngol himo yewti ɗum e deftere makko wiyetende rijalul kishi sengo ɗerol gira sengo ɗerol 9 ha sengo ɗerol 100 ko fi abdoullahi ibnu saba al yahudi tun woni wolde oɗo noon rafidijo daromo telimine wiya ɗum ala mi anda so tawi o ɓuuri ɓeɗo andude so tawi ko taqiya on woni gollirde yanahum yattaqun ɓe rentoray ɗum ɗo penale ɗen oɗo mo wiɗo ɗen naɗen assuduq karamokojo maɓɓe hoolaɗo feƴƴinɗo hitande 361 fergu nelaɗo himo addi ɗum ka deftere makko wiyetende malla yahduruhu lfaqihu mo mari nden deftere sengo ɗerol 325 ka raqmu hadis e nder deftere nden ɓe wi ko 995 sa jokki hadis je ɗen raqmu hadis on ka waali ɗon ko ɗon woni nden deftere makko himine inne tahdibul ahkam e deftere wonde tahdibul ahkam seng bimana mujalladu ɗimmo on sengo ɗerol 322 nden deftere makko e oɗo wiyeteɗo assuduq riwaya tan ka raqmu hadis deftere nden ko 171 on ɗon no woli ɗum ton kadi ko wana noon jeega bon abou jafar mouhammad bun il hasan al mulaqab bi cheikh taifa oɗo kadi ko jeyaɗo e maɓɓe himo feƴƴini hitande 460 himo mari deftere makko nde o windi mo inde rijalu attusi ko noon deftere nde nde wiyete ka damal ngal o waɗi ashabu ali radiallahu anhu mo wi hino jeyano e sahabaɓe wondunoɓe ali o wiyeteɗo abdoullahi ibnu saba al yahudi ndaaru ka deftere makko rijalu tuusi sengo ɗerol 51 jeeɗɗaɓon e maɓɓe ko oɗo wiyeteɗo ibnu abil hadid feƴƴinɗo almutawaffa feƴƴinɗo hitande 656 fergunelaɗo oɗo kadi no janti ɗum ka deftere makko nde o wi sharhu nahjil balagha himo yewti toon fi abdoullahi ibnu saba sa yehi ka sharhu nahjil balagha ibnu abil hadid sengo ɗer bimana jusu jowaɓo on sengo ɗerol 56 himo yewti toon kanko ɗo ibnu abil hadid feƴƴinɗo hitande 656 wondema abdoullahi ibnu saba ko neɗɗo wurunoɗo wooda wondunoɗo imamu ali hatta ta zandaka o yalte e islam bal ko yahudiyankojo wonno o tuubu o naati islamu feññini islamu o suuɗi keferankaku ɓayri oɗo aboubacry oumar feƴƴini ousmane ardike o fuɗɗi awde ɓerɗe yimɓe ɓen wondema na ousmane handi e khilafa on ko ali ko ɗum wonno saabu jiiɓodiral ha imara oɗo ousmane on jiiɓiti o sakkita wareede ko abdoullahi ibnu saba awno ɗum e ɓerɗe yimɓe ɓen ko gila ka ousmane bun affan wara radiallahu anhu laawol rawafida ngol fuɗɗi feeñude heɓa doole ko noon oɗo kadi wiyeteɗo karmakojo maɓɓe wiyeteɗo alhasan bun ali alhuli feƴƴinɗo almutawaffa 726 726 fergu nelaɗo feƴƴini oɗo kadi e jantike ɗum ka deftere makko wiyetede rijalu ibnu daoud alhuli kal qismu sani sengo ɗerol 154 oɗo kan no yewti ɗon fi abdoullahi ibnu saba ko wana noon oɗo wiyeteɗo mouhammadou baqiril majlisi oɗo ko karamakojo maɓɓe ɓuuridaɗo fayda saabu ko duuɓi wulure e duuɓi 100 e duuɓi 11 fergu nelaɗo feƴƴini ɗum non neɓali ha kanko o jantike ka deftere makko wiyetede biharul anwar o wi wondema abdoullahi ibnu saba e sabaiya jokkunoɓe mo ɓen ko wurunoɓe zamanu imamu ali ibn abi talibin bal ko imam ibn ali ibn abi talibin warimo woɓɓe karamokoɓe maɓɓe shi'a ɓe wi imamu ali waranomo raɗinomo yaltinimo leydi ndin saabu kulol wondema fi si o warama ko bonnata kon kono ko ɓuuri sellude kon e juuɗe karamokoɓe sunna o warano
kamɓe noon siyaɓe no wode maɓɓe dirnuɓe kono noon ɓe lurrirta kaari waranoka hara on o jibinanoka honno ɗum tummondirta kaari warama o jibinanoka kaari waranoka kono o jibinanoka ɗum natta e neɗɗo mo ala sa ndaari ndeɗo deftere biharul anwar o wiyeteɗo mouhammadou bakiril majlisi kamo jallad 55 abo sengoɗerol 110 himo janti ɗum nder ton ndeɗo deftere nde jeeya defte ɓurɗe jandude e defte maɓɓe ndeɗo wiyetede biharul anwar himo janti ɗum kadamal fi babil fitnati alhaditha bi misra bone wannoɗo misra ngal ɗon damal himo yewti ɗum ton ha timmi kono noon sen yeehi e ndeɗo deftere maɓɓe oɗo karamokojo wiyeteɗo ni'matullahi aljazairi on ɗon ko muasar e maɓɓe ko wuuridaɗo neɓali feƴƴinɗo hitande wulure e hitande 112 fergu nelaɗo on himo yewti ka nder deftere makko wiyetende al anwaru nu'maniya kamo jalladu ɗimmo sengoɗerol 234 wondema abdoullahi ibnu saba alyahudi kana rajulan ma'rufan ko andanoɗo wuuridanoɗo kadi e zamane imamu ali ko kanko kadi sinki laawol ngol ɓeɗo karamakoɓe sappo ka si'a hino janti ɗum si tawi o yeddi ɗum ɗo yo hoto e defte ɗen ɓay hiɗe wooɗa ko defte maɓɓe kanko wi ɗon hay goto jantaki ɗum e karamakoɓe sina imam ibnu jarir at-tabari fenade ɓura ɗum ko ɗum si wi ɓen jooɗinoɗo ɗon wi ko sunni on o fenayi naw ɗum o anda siko anduɗo sunna jooɗodata e shi'i goɗɗo jogata ko wa goonga cheikh mouhammad ibn abdul wahhab ɓe maaki almuwahhidu lwahidu yaglibu alfan min ahli l ahwa'i ɓe maaki julɗo goto wotinɗinɗo andi joomi men no jooɗoɗa e wulure jogiiɓe mere foolaɓe nane taw konngol tew sunnayankoɓe 10 shi'aɓe 3 ɗum no heɓɓindire pooɗodirgol sina ndeɗo hiwrande tun holli shiyaɓe no ɓuri sunnayankoɓe adadan wa kamman ka ɗuɗugol e ka andugol fof ka ɓeɗo karmakoɓe 10 yo hoto e ndaara defte maɓɓe ɗen ka jantiɗen ɗon o taway ɗum ton kono noon sen arti ka defte karmakoɓe sunna ɓen en taway ɓeɗo kan karmakoɓe maɓɓe sakkiti ɗon ma atto sakkiti ɗon o wiyeteɗo an nuri tabarsi feƴƴinɗo hitande wulure e 320 ɗum ɗon neɓali ha on ɗon hino janti ka deftere makko wondema oɗo wiyeteɗo abdoullahi ibnu saba alyahudi ko gorko woodanoɗo andanoɗo kadi e zamanu muɗum sa darti deftere makko e ndene mustadraku alwasail kamo jallade 17 sengoɗerol 156 oɗo hino janti ɗon abdoullahi ibnu saba 17 on ka karmakoɓe maɓɓe sakkiti ɗon ko wiyeteɗo almama qami karmakojo maɓɓe lolluɗo wiyeteɗo almama qami feƴƴinɗo hitande 100 wulure e 350 fergu nelaɗo on ɗon kadi hino waɗan damal ka deftere muɗum e ndeɗo wiyetende tanqihul maqali fi ilmi rijali lilmama qami e nder ndeɗo deftere kamo jallade ɗiɗaɓo gila sengoɗerol 163 ha sengoɗerol 164 himo waɗi ɗon damal fi abdoullahi ibnu saba ko woodanoɗo andanoɗo ɓawa ɗum ɗo fof ɗum no weeli yeddude karmakoɓe 12 maɓɓe hoolaɓe gila 200 fergu nelaɗo ha wulure fof no wolde konngol gotol fiitunɗa weeli hunduko wigol ɗum ɗo fof ala ɗum no itta ɗum no wata wonde ɗen wawi yondinorde ɓeɗo ka karmakoɓe maɓɓe aren ka karmakoɓe sunna ɓayri o maƴi o pallitike o wi'i wo karmakoɓe sunna ɓen fof kadi ala jantiɗo fi abdoullahi ibnu saba sina imam ibnu jarir at-tabari wo kadi imam ibnu jarir at-tabari jantaki lawol abdoullahi ibnu saba sina e lawol sayfu bun umar wo kadi sayfu bun umar ko kadab kanko ɓuuri wonde fenowo fene fus sen darti ɓeɗo karmakoɓe arano maɓɓe ka karmakoɓe sunna jaɓuɓe wondema abdoullahi ibnu saba no wuura no woodano ko wurunoɗo kadi e zaman imam ali kanko kadi sinki lawol ngol arrawafida woni ibnu habib al baghdadi almutawaffa ɓenno kadi no feƴƴini hitande wulure bimana 5 hitande 5 e 94
sa darti ka deftere maɓɓe wiyetende almubahhar sengo ɗerol 3jeetati ɓe yewti ɗum ton ibnu habibil bagdadi sa darti kadi ibnu qutayba ɓeɗo fof no hecci imam ibnu jarir at-tabari few darten tun no ɓe jibinirano imam ibnu qutayba ko feƴƴimɓe hitande 276 ɓeɗo e attiɗo wolde maɓɓe on to woɗɗodiraɓe fof ko hitande 200 on ɓe feƴƴini arano e maɓɓe on to imam ibnu qutayba no jalti ɗum ka deftere maɓɓe wiyetende alma'arif sengo ɗerol 692 wondema abdoullahi ibnu saba al yahudi ko wodanoɗo ko gorko ko kanko kadi sincuno lawol rawafida ngol ko kanko imam ali sunnuno ɓeɗo no janti ɗum on sa noon imam ibnu jarir al mutawaffa 310 ari imam ibnu jarir at-tabari ko 310 fergunelaɗo feƴƴini wonon o wi noon ko imam ibnu jarir at-tabari atti wowlude konngol fi abdoullahi ibnu saba jon noon imam ibnu qutayba feƴƴi hari imam ibnu jarir arali imam ibnu habib al baghdadi feƴƴi hari on say imam ibnu jarir at-tabari jibinaka ɗum ɗo ko gonga makko ni ɗum ɗo wolay tum ɓayrnande ko kamɓe haldi fotti jooɗi woli ɗum ɗo no welidirnude ɗum ɗo no weli wowlude ko wano noon kadi sen darti oɗo karamakojo eteɗo achahrastani feƴƴimɓe hitande wulure 9jeetati e deftere maɓɓe etende almilal wa nihal lollirande li chahrastani kamo jallado arano 174 ɓeɗo kadi no ñindi ka nder deftere maɓɓe on ndema abdoullahi ibnu saba al yahudi no wodano kono noon imam ibna sakir ka deftere maɓɓe tarikhu dimask hiɓe janti ɗum ɗon ton kamɓe kadi ɓen kadi no feƴƴini hitande 971 ɓeɗo kadi no janti ɗum ɗon ton kono noon imam ibnul asir feƴƴimɓe hitande 930 hiɓe filli ɗum ɗon ka deftere maɓɓe tende alkamilu fi tarikh kamo jallado tammo sengo ɗerol 97 ko wano noon jeeɗɗaɓo on ko imam ibnu kathir feƴƴimɓe 774 fergu nelaɗo sa daari ka deftere maɓɓe albidayatu wan nihaya hiɓe yewti ɗum sengo ɗerol 167 ɓeɗo jeeɗiɗo ka ulama ahlu sunna e ɓeɗo 12 ka ulama u shi'a rafida hiɓe jaɓi abdoullahi ibnu saba al yahudi ko wodanoɗo ene si oɗo yeddi ɓaawo ɗum ɗo en haajata ko yeddata ɗum ala ko wiyetenmo illa annahu kadib wa huwa kadab ko ɗum cheikhul islam ibnu taymiyata ɓe maki arrawafida min akthari nnasi kadiban wa akthari nnasi tasdiqan lilkadibi wa akthari nnasi ittiba'an lilbatil rawafida kamɓe ɓuri ɗuɗude fenade kamɓe ɓuri ɗuɗude suusude gonginde fenade kamɓe kadi ɓuri ɗuɗude suusude waɗɗade mere hara ɓe andi ko mere ko wana noon si en darti ɓeɗo kadi imam ibnu hajar al asqalani ɓen ɗon ko feƴƴimɓe hitande 852 sa darti ka deftere maɓɓe wiyetende lisanul misan sengo ɗerol jusu jeɗɗaɓo on sengo ɗerol 290 en tawa ɓeɗo kan no jaɓi abdoullahi ibnu saba al yahudi ko wodanoɗo ko kanko kadi sincingol lawol wiyetengol rafida ko ɗum si ɓaynono ɓayri ɓe suuɗoray ɗum ɗo ɓe yedday hiɗen wawi yondinorde ɓeɗo faamen wondema oɗo gorko ko wodanoɗo kanko sincingol ko o warirano kadi ko ɓayri o wi ko imamu ali woni reweteɗo ko on ɗon woni saabu ha shi'a rawafida gingani imamu ali wi himno jeyano ko attino wowlude e nder ko noddata kon wondema shi'a rawafida wondema annabi musa e annabi isa goto e maɓɓe fof kanko ko yahudu mo andi defte maɓɓe ɗen kala arɗo ha takko ka feƴƴinta haray himo mari wasiyi haray ko humpiti ko noon e nde e kaaɗo diina wasiya hadihi l umma ko ali o wi awa usmana aboubacry e oumar jattu khilafa on e juuɗe ali yo julɓe ɓen daro fi ɗum ko nde o naadi ɗum ka nder ɓerɗe yimɓe ɓen basara o naadi ɗum ɓerɗe yimɓe ɓen kuufa o rewti misra o immini ɓerɗe yimɓe ɓen fof ɓe dari ɓen ni awa ɗan ɗum ɗon si tawi kono woniri men ha na joɗade ɓe immi ɓe arani ousmana bun affan madina ɓe wi on jattu khilafa on jaka a jonnon men jaɓata ɗum jonnuti khilafa on handuɗo e muɗum on ousmana bun affan jooɗi waɗi de maɓɓe munadaratuji ɗuɗuɗi ɓe ronki jaɓude abdoulahi bun saba hino jooɗude idharul islam yubtinul kufra honno famodirrete ko ɗum wonno saabu o puusi o ɓaari ha o wara ɓayɗo feƴƴini kadi jokkuɓe mo ɓen suuɗiɓe yaade julɓe ɓen ko ɓen wari ali e hoore mum
bagdad ko ɗum so wi qataltumuna o wari men abdourahman ibnu maljam ko rafidi ko kanko tufi imama ali laɓi tawi hiɓe iwri juulugol julde ka juulirde ɓayri o tufiɓe ɓe maayi o ɓanti o dari o wi wallahi wa rabbil kaaba qataltu bi sayfi hada asharru nnasi ala al ard abdourahman ibnu maljam o wi mi wariri ka fam ɓurɗo bonde tagore joomi men nen ka dow leydi ɗo ko fani ɗum ko ali ko ɓeeɗo no woni talibaɓe abdoullahi ibnu saba al yahudi ɓen ko ɓen kadi wari alhasana e alhusaini karbala ko kamɓe kadi do woni ha joni giirude ɗo haɓɓaɗi meteli molanaɗe waɗa dolokaje lancancadeje famina no andi goɗɗum ko kamɓe ha joni ha joni ko kamɓe woni rawafida sa yiɓe noon kadi ɓe feññina nanay ñande karbala yawma ashura karbala a nanay hiɓe jaara hiɓe sooƴa hiɓe boota potoje hiɓe yuɓɓito laɓe hiɓe warir mayira ni sa landike ɓe kon ɗum ɓenna qatalu husain ko ɗum woni jaarore men hara noon ma qatala al husaini illa hum kamɓe tigiri wari joni noon ɗum ɗo no jeeya aqidaji maɓɓe kono ko ɓuri hawnade kon en ara joni yen ɓe wi woosi si hendu wi fi ha mawba wiiri yo killi kokko unu jooɓ anda honto ha ɗoyta on yi si ara wafida kala koɓe waɗi ka dow leydi ɗo e yimɓe ɓen hino fanɗi nde tawno joomi men tabaraka wa ta'ala e nelaɗo mum on daɗali bone rawafida goɗɗo go arata daɗa bone ɓe arendaren aqidatu rawafida fillahi jalla wa ala wa aqidatu rawafida fi rasul wa fi lqur'an e gandan sa boneji maɓɓe ɗin e yimɓe ɓen ko samakalaji ɓayri hiɓe jogi finde nde ɓe fiɓi e joomi men finde wiyetende albadaa ko wiyete albadaa ko ɓe fiɓi ɗum ko ɓe mana alzuhuru bada alkhifa ɓe wi joomi men tabaraka wa ta'ala wo ko waɗi wo o andi kala ko waɗa o anda sina tuma waɗi wo ko ɗum sihimo ɗuuɗi wiigol waɗe ha neɓa na acceɗo waɗe ni wowo ɗuuɗi yaha ara ene kombo daɗata ɓe ya ihwan si rabbul izzati wal jalal rabbus samawati wal ardi daɗali ɓe goɗɗo daɗay ɓe karmokojo maɓɓe ɓurɗo molanede on e kukuji maɓɓe ɗin o waɗi damal ka deftere makko o dallinori aya qur'an o wi dalila men on wondema joomi men koko waɗi wo o andi ko waɗa wo o anda ino suratu zariyat ɓe wi o yi kala ɓarorɗo bindol majje kara hango yitorta kara hango hettorta ko ɗum si tawi ɓeɗo rawafida ɓe ari ɓenni wo ka wonde tawno yimɓe molɓi mana o kaafi kulayni o wi ka deftere makko wo nde tawno yimɓe ɓen fof yeddine laaɗo ha heddike ali tun wo ko ali tun wonno julɗo nen ñande kono konnguri maɓɓe ɗin hawnaki ha ɓurti seeɗa tun goɗɗo maɓɓe maƴƴi wi wo nelaɗo nela e tenen ali ibnu abi talibin juuli e talata ko julde nde hombo shar'inno juuli e talata julde ko hitande honde fe shar'ina isra wal mi'raj ko na hitande sappo ɓere waɗi nelaɗo ko duuɓi tati juuli makka juuɓi tati ɓe juuli tawi ɓe feri joni ɓe faala wiide awa ali rewayno joomi mum ko alda e sharia ara ɓe anda ɓe jasinimo kadi ɓay ɓe ala hakkil kamɓe o wi wonde fof yeddi joomi men oɗo wiyeteɗo kulayni ka deftere makko alkaafi himo ɗetti ɗum e abi jafar himo ɗetti ɗum wo e abi abdillahi koɓe faandi e muɗum ko mouhammad bun ali o wii wondema wo ɓeeɗo ɗiɗo ɓe wiinde yimɓe ɓen fof lundi nelaaɗo fenni nelaaɗo wo joomi men himmirno halkugol yimɓe ɓen fof haa heddo ali tun o faala wadde ɗum wo ɓayri o fuɗɗike wadde ɗum wo annditide ɗum ɗon moƴƴa jante moƴƴa wo annditi ɗum ɗon moƴƴa o wi wonde o wi o faalaɓe halkude tun o tippini aya wo e suratu zariyat fatawalla anhum fama anta bimalum huccitu pottitoɓe mi ŋiñama hannde kadi a gayni golle maɗen mi halkay fof
ha heddoma an tuŋe ali o aya ko ɗum firi wo neeɓi seeɗa jommen faala tippinde lette ɗen tuŋo anditi wo ɗon moƴƴa aran soyi taamo wo la ilaha illallah wo o tippintinni aya wo ndaare moƴƴa summa bada lahu feeñanimo noon ko woni goonga kon wo jaka ndeeɗa feere ko faljere e joomi men jalla waala on say wo farahimallahu almuminina summa qaal kisan ɓay o anditi o tippini wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u lmuminin mi acci ɗon jooni wo hino ɗo dalil maɓɓe on ya ihwan mo ɓaarori qur'ana majji no gasaw yiitoye laawol o ka nder yiite allah subahanahu wa taala dandu en ɗum ɗo ko finde maɓɓe enen si ɓe fiɓi ɗum ɗo e joomi men haray koɓe waɗi goɗɗo ko le ɓaawo ɗo o haray ɗum no ɗuuɗi haray janɗa kono noon ɓe jaɓani ɗum joomi men karmo ko maɓɓe hoore ɓen sa hooti kal usulul kafilil kulayni kamu jallada arano sengo ɗerol 154 mo yewti ɗum ɗon amma aqida arrawafida e qur'an surtout noon o rafidijo mo telimilejo o sen heedi ko yewtere makko ɗen himo ŋiñi fi qur'ana moƴƴa o ŋiñi ha o gayno dari kadi o yeddi ɓayri landotoɗo landike mo wi joni noon onon ko num shi'a onon fiɓan ɗon wondema qur'ana on no ɗoyti qur'ana on no ɓeyda qur'ana on tabita o wi taw menen rafidijo wi o wi taw menen shi'a min jaɓa qur'ana no ɗoyti min jaɓa qur'ana no ɓeyda min komi ɗaɓɓiti kon fuu komi ɗaɓɓiti kon mi aali qur'ana no ɓeydi no ɗoyti no wowla si wona ka defte ahlu sunna wal jama'a hada mulabbis o wi kadi e defte ahlu sunna wal jama'a ɗen fof kami yii ɗum ɗon ka ɓurde sellude ka defte maɓɓe boukhari e muslim o watti ɗon o wi si qur'ana no ɗoyti ma no ɓeyda ko boukhari e muslim atti wowlude ɗum si tawi wowlugol ɗum yaltina neɗɗo islam wo fotten ɓen ɗiɗo naaɓe julɓe o yi mukaddima makko musidɓe mo tiiɗa seeɗa si heeɗi kenne yewtere lorroto ya sukku fi dini joni noon en jaabotomo ɗum ɗo ko tawata no laaɓi inchallah ɓayri defte ɗe woni maƴƴinde o tappa ɗen fof ko defte ahlu sunnal jama woni soggude ko ɗum wiɗen o prépara ko formaɗo fii mum yo jooɗo tappa ha ɓernde maɓɓe ɓutta kono islam ɓe ronku faamude yaata sina tuma coka andatake kadi sina tuma piya yarata yeeso sina tuma raɗa islam koni ko onde nelaɗo heeɓi doole ko makka nande ɓe yaltina kono joni noon o wi ɗum ɗo wondema kamɓe ɓe jaɓa ɗum o ari o wi wo si a ndaari ka sahihul boukhari wo wondema sahaba ɓen hino wi ton menen meɗen janngayno qur'an ayeje e zamanu nelaɗo hande men ala yide ɗen ka qur'ana honto ɗen woni wo awa ahlu sunna wal jama no ɗoyti qur'an wo ɗum ko umar ibn al-khattab filli wo kadi men yehi ka abou moussa al ashari o wi'i menen meɗen anduno ayeje qur'an no woduno simore nde men janngayno hinde ɓuri bara juutude men yiyande ka nder qur'an imo wowlirni ko e nder ton o wi wo kadi yumma men aisha ɓe maaki wo ɗum no ka adduraru oɗo honno lil imami suyuti durarul mansour tafsirul ma'thur wo ka suratul ahzab wo yumma men aisha ɓe maaki wo suratul ahzab hari no juuti no ɓuri wakkangol woni ɗo laabi ɗiɗi woɗen kadi men anda honto ɗen woni sen hooti noon ka addurarul mansour sina hara komin woni aali few ɗum ala nder to few ka durarul mansour gila ka ahzabu fuɗɗi firude ɗon haa kango yaltoy ɗon mi ndaari ɗum mi yal ɗum ɗon ɗon ɓayri noon o maƴuno palliti ka nder yewtere wi durarul mansour on hino ka asi ɗon faala mi addanayi en ndaaren yo hooti on darta kadi si tawi ngol konngol ngol wi yumma men aicha maki ɗum hino ka durarul mansour ka tafsir suratul ahzab si tawi ɗum hino ton tabiti hino ton o wi kadi wo durarul mansour
ko deftere jeande ɓurɗe sellude defte ahlusunna wal jamaa bimana tafsir tawi o feni cheikh albani ɓe makino jeeya defte ahlusunna wal jamaa ɓurɗe mooɓude ko niɓɓiti e ko jiiɓi addurarul mansour lil imami suyuti ala ɓurde de wo ka annahu hatibu laylin ɓasikkay o tenayi woni jamma koɓe hendi o ɓe mooɓay tumɓe winda ko ɗum cheikh albani ɓe make ka silsilatu daifa inna hadihi l ahadis mimma sawwada bihi assuyuti kitabahu durarul mansour min al abatil allati ta'allaqa biha arrawafida cheikh albani no yewti ɗum o maƴa noon kadi o daroyno nde deftere nde ƴeeya ɓurde sellude ka ahlusunna wal jamaa tawi hulasa yewtere nden ko oɗo rafidijo o anda imamu ali e hoore mum maki ka defte maɓɓe tigiri wondema man la yarifu nnasikha walmansukha fi lqur'an la yajuzu lahu an yaqussa shay'an ɗum ko imamu ali maki ɗum ɓe maki kala mo anda ahkamu nasikh walmansukh ka nder qur'an haray o hana wowlirde qur'an ko waɗi noon o anda qur'an o wi joni noon ɗuytagol qur'ana on kaka ahlu sunna wal jamaa ɗum woni wo kamɓe koɓe ƴaɓi qur'ana ko nde kamil tawi noon ɓe fenayi hiɓe fiɓi ka deftere maɓɓe wiyetende mushaf fatima ɓe wi qur'ana mo joomi men tippinno on ko guluji 9 e ko fawi aya tawi noon qur'ana o foppu makko hande ko guluji 6 e 136 aya wonton ɓe wi noon kamɓe ko guluji 9 guluji 9 e ko fay wonno aya ɓe wi awa hande qur'ana mo jomumen tippinno on tataɓangal si feccama tati ko tataɓangal jogiɗen ɗo wo ɗiɗi on fof sahabaɓe monti hawki wo kadi ko sahabaɓe umar aboubacry ousmane ɓe kamɓe muluno wo ɓe monti fof koɓe monti ton kon kadi fof wo ko ayeje arɗe no yewta fi ɓural imamu ali yo ali ardoɗen ko ɗen tumɓe monti kadi tumbidiren ngol ɗo konngol e konngol makko ngol kanko tigiri rafidijo on o wi on nani konngol ngol o wi ko monta nder qur'ana kon fof sahaba ɓe jooɗi haldi fotti yo montu ɓeeɗo tato wo ko ɓe monti ton kon kadi fof koko yoyti e ɓural ali ɓure fatima ɓure ɓiɓɓe ali ɓure ko ali hani ardade ɗen ɗon fof ɓe dirti hiɓe jogii aya mo ɓe firata waman yuti illaha wa rasulahu suratul ahzab faqad faza fawzan adiman ɓenno waman yuti illaha wa rasulahu fi imarati aliyin faqad faza fawzan adiman ɓe ɓisa ɗum hakkunde aya on ɗon ɓe inni kadi waman ya ayuha alladina amanu man yartadda minkum an dinihi fi imarati aliyin fa sawfa yati llahu bi qawm ɗum kadi ɓe ɓisi ɗon wonon ko sifa ɗum ɗo fof wo aboubacry oumar e ousmane jooɗi halde fotti monti ɓay ɓe monti ɗum ɗon fof feccere ɗimmere qur'ana nde yehi heddi tammere nden wo ko nden wonɗen janngude ɗo o wi kadi kanko tigiri rafidijo mo telimile on o wi'i wo imamu suyuti defte sunna e defte shi'a wo fof hino fotti ko sakkiti moɓude qur'ana wono nde tippori noon ko imamu ali bun abi talibin awa haɗi o wiya ko ali ɗuyti qur'ana awa ɓay ko sakkiti wallahi mo woli ɗum nder ton o wi wo shi'a e sunna fof hino fotti wo imamu suyuti no addi ka deftere maɓɓe al itiqan ono tampini imamu suyuti kaw maƴi o ko kamɓe waddata imamu suyuti tampi e juuɗe o tawi noon sa darti al itiqan on damal ngal woni sappade ngal o fenay ɗum ala nder ton saabu imamu suyuti kamɓe tigiri heɓe waɗi kal itiqan bab jumi alqur'anu 3 maratib konngol goo 3 marat ɓe maki qur'an ko laabi 3 mooɓa adduɗo nayi ɗum wo o fenayi wonde mooɓama e zamanu nelaɗo nde windaka ɗereli nde windaka leɗɗe nde mooɓama e zamanu aboubacry nde sahabaɓe yahaɓe 9 wara marakatul yamama hunjiɓe qur'an ɓe haldi ɓe fotti yo hunjiɓe jooɗo wattane ka ɗeri ittaka ko eta ɓe maayu ɓe wi tan mum ɗum nde arama nde mooɓama e zaman ousmane bun affan mooɓugol ɗe fof watta deftere wotere nden deftere wotere waɗe nuskhaji imamu suyuti ɓe maaki ko ɗo ɓe haaɗi imamul hakim sahibul mustadrak ko ɗo ɓe haaɗi imamu oɗo alburhan fi ulumi lqur'an lil imami zarkasi
ko ɗo ɓe haadi o wi noon imamu suyuti maaki ko sakkiti moɓude qur'an awwalu man jama al qur'an kama nazala murattaban ko ali ibn abi talibin o wi noon wo ko aboubacry e oumar e ousmane e ali ikki qur'an bi manam monti ko woni kon ka nder qur'an wo ko ɓen ɗon monti ko woni kon ka nder qur'an o wi noon ko sakkiti kadi moɓude qur'an ko imamu ali ene awa jon ɗo si tawi en wowlata noon ɗum fii tuusugol imamu ali ko fii ruttugol bone makko on kanko ene si tawi ko imamu ali sakkiti moɓude qur'ana wano nde tippori noon tawi qur'ana hino ɗuyti ko hombo wiyete ɗuyti qur'an na sakkiti ɗon kono ɓe jaɓata wolude ɗum koɓe honnu ya ihwan ko kadabun ɓe fenay fus ɗum ɗon taw ala few ko ɗum si tawi sen darti ko atti wolude ɗum e maɓɓe e karmakoɓe shi'a rawafida ko wiyeteɗo oɗo honno winduɗo deftere faslul khitabe fi tahrifi kitabi rabbil arbab oɗo ko shi'i rafidi laaɓuɗo poyi o dari noon kanko shi'ajo rafida mo telimile on o wi ala e nder defte shi'a ɗen konngol gotol qur'ana no ɗuyti ɗum ala woɗum ko defte sunna wiri ɗum joni noon oɗo karamokojo maɓɓe o windi o wi deftere nden ko konngol laaɓugol hollaygol qur'ana ko ɗuytande ko noon deftere men wiyete o wi ɗum ɗo noon ala konngol mum ka nder defte shi'a joni noon no woodi deftere wola nde fi ɗum tun ɗum ko gonga makko noon joni noon ɗum ɗo hiɓe yewti ɗum ɗo ka defte maɓɓe tigiri on ko ɗuuɗi wano nde ɗo wiyetende al kafi lil kulayni himo sappi ɗum ɗon faslul khitabe fi tahrifi kitabi rabbil arbab ɗum ɗo ɓeɗo kadi hino yewti ɗum ɗo ton ko wono noon defte maɓɓe ɗuuɗuɓe hino janti ɗum ɗo ka nder defte maɓɓe sen hooti ɗeɗe jantiɗen nanen fo hiɓe yewti ɗum nder ton par ce que deftere maɓɓe kala nde ɓe winni ñande ɓe waɗa fi alquran e nder mayre hino jeeya defte ko ɓe ɓurata himmirde e defte maɓɓe ɗen fi ziwajul muta fi mahdi l muntadar fi tahrifi alquran fi imarati ali ɗiɗo nayi woni ɗiɓe haɓanta kala ko ɓe haɓanta ko ali hana ardinede ɗum ko aya qur'ana wi ɗum ko nelaɗo maki ɗum ko jeeya e ko ɓe on dogande wo mahdiyul muntadar ko aroyowo wo noon ko ɓuyɓe wawi fenade wo mahdiyul muntadar o jibinanoma hitande temeɗɗiɗi fergu nelaɗo nokku ka wiyete sardab ka wiyeteɗon samara ɗo hande irak ɗo wo himo hon gila hitande temeɗɗiɗi fergu nelaɗo wo o jibinano baabe makko oɗo alhasan al askari accimo ɗon feƴƴini tawi pay kunkun no jogii duuɓi jowi wo baabe makko wino wata o yaltu ka suudu ɗon ha ñande alamande daragol dargal yoni o yalta noon o hetta lenni o ñawitira qur'ana e sunna wo o nanga wo o immintinnoya ali oya honno aboubacry o immintinna oumar o immintinna ousmane o immintinna yumma men aicha yumma men hafsa o waɗa ɓeeɗo fof ko saria ñaawiɓe kon o focca ɓe o focca focceteɓe o hirsa hirseteɓe noon si ɓe maaya kono taw yaltu atto ɗum wallahi wa rabbil kaaba ka oɗo woni ɗon sardab irak o hiɓe ɗetti karamokoɓe cheikh ibrahima abou chadi no maaki ɗum hiɓe ɗetti gardien lontoniroɓe on nokku 24 heures sur 24 nokku on no darnite no watte no ayna wo neɗɗo no nder ɗo mo ñamata yarata yaltata yiyatake himo ɗon ha cheikh oɗo abou ibrahima abou chadi ɓe maaki aynoɓe ɗon ɓen laawol shi'angol no newnani ɓe angal juulugol fanni ma hiɓe ayni wata ɓe habbir o yalta tawa o habboto ɓe ɗum no karm ɗo irak ɗo aynoɓe bimbi ɓen si ɓe ayni bimbi ɓe juulata ha ɓe tippo kikiɗe aynoɓe kikiɗe ɓen si ari ayni kikiɗe juulata ha tippo bimbi fi wata ɓe habbir o yalta ɗum no ayna ɗon wo kadi aynuɓe wo aynuɓe ɗo eɓe tippo ɓe noddaymo ko fandi wo ko fandi laaɓi 15 ya imamana ya maulana ukhruj si ɓe hoota sina ɗum nde ñandare ɓe gollali ko num huuhi arowo yaahi ko nun taw noddimo ala wa man adallu min man yad'u min duni llahi
man la yastajibu lahu ila yawmi alqiyama kon num luuki noddi omo nanata o ala taw ɓayri kamɓe tigiri ɓe lurri ɓe jaɓa o wiyeteɗo mouhammad boni hasan al askari moɓe wi ko mahdi himo wooda ɓe jaɓa himo wooda joni noon kadi woosi ɓe wii o ala haray laawol maɓɓe rawa fidangol yani ɗo gandi ɓe jaɓi ko isna ashariya imama ɓe mari imamuɓe 11 ɓe jaɓi laawol ngol jogi ko ɗum ɓeynira shi'a isna ashariya 12 maɓɓe on noon ko on wiyete alhasanul askari on ɗon noon buyɗe maɓɓe hino jaɓi no andi o jibinano ɓiɗɗo o alano ɓiɗɗo si o feƴƴini ɓe wi noon si tawi oɗo 12 ɓiɓɓe imam ali ɓen feƴƴini jibinali goɗɗo goo te imamu lontotoɗon wonata sina e ɓiɗɗo makko kanko wo haray laawol ngol yani awayoɓe jooɗo ɓe halda ɓe forta ɓe fena himo jibini ɓiɗɗo kono yiyatake taw ha ñande golle makko ɗon yoni wo o yalta kawa jibina ɗon kadi baba makko no accimo nokkel kaari no ayna goɗɗo natata kadi ndaara siko goonga siɗen faala ɗum hoten ka deftere wiyetende almahdiyu lmuntadar bayna haqiqati ahli sunnati waljamaa wa iftira'ati shi'a cheikh ibrahima abou sadi ɓe yewti ɗum ton neɗɗo no fiɓorɗo ni e kaaɗo dina ko ɗum jokki sifa ɗum ene ɗum ɗo no ɓuri rewgol sanamu no ɓurdi noddugol ko nanata ko ala ko wana noon ɓeɗo hiɓe jaɓi wondema ndeɗo qur'anare nde jogiɗen ɗo shi'a rawafida wondema ko ɗuytinde so yeddi ɗum o fenayi kanko shi'a rawafida mo telibile on o fenayi na gonga makko ko wanno ndeɗo wiyetende bimana defte maɓɓe wiyeteɗe ngal kulayni wa biharul anwar e yaaduɓe muɗum fof hino jaɓi wondema qur'ana on ko ɗuytinde ɓe inni wo ɓe wi'ata ala karamokojo maɓɓe wiiɗo qur'ana ɗuytaaki kala ka o wowli ɗum si wona hara ko tuqiya tan o wowliri ɗum kono emo fiɓi ka ɓernde ko goonga qur'ana timma tawi noon ɓe ronku faamude damal wiyetengal annasikh wal mansukh ahlu sunna wal jamaa julɓe ɓen marɓe hakkil gollitiri hakkil ɓen gila e sahabaɓe nelaɓe ɓen ha hewti ka wonɗen ɗo ala e maɓɓe saliɗo wondema qur'an nasikh e mansukh hino e nder mayre bi adilla min allahi jalla wa ala jomen o wi ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw misliha na jomen wi ɗum o wi e aya goo yamhu llahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab e suratu ra'd na jomen wi ɗum o wi e aya goo wa idha baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar na jomme wi ɗum e suratu nahal e sifaɗi e ɗuɗuɗi jomme wi miɗo adda goɗɗum mi itta konko mi addi ɗon mi addita fi honɗum ndaarugol masalihiji moɗon ɗin beere ko laabi jelo harmina na laabi tati ka ɗum nde gandi ɗum ari e suratu nisa ari e suratul baqara sakkiti arde e suratu maida ko wano noon si en darti kadi ngal ɗo edda mo islam arno tawi yimɓe majjuɓe ɓen hino eddinotono debbo hari edda muɗum ko hitande eddinoto ka walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna wasiyatan li azwajihim ila alhawli gayra ikhraj oɗo aya himo sappi wi debbo hari ko hitande eddinoto jomen addi aya go monti on ɗon wi yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10 ɗum ɗo wana nuskugol ni jon noon nuskugol ka nder qur'ana fiyo en foto ko tati woodi ko nuskhu attilawa wal hukmu ma'an ittugol aya wonanoɗo jangede on montamo few jommen ittamo few ñawore makko nden ɓante few hara o jangatake o gollitirtake ɗum ɗo woni aranum ɗum wa nuskhu tilawa duna al hukm e ittugol tilawa on jande nden acca ɗon ñawore nden wano arrajum aya wiɗo alcheikh walcheikha iza zanaya farjumuhuma albatta wallahu azizun hakim o hari ko aya qur'ana wodanoɗo himo ka sahihul bukhari
ko oɗo noon o yaɓarori wi ɓayri e yiyaali oɗo ka qur'an wondema qur'ana montama jomme monti jande nden acci ɗon ñawore nden cheikh Husaymin ɓe maaki ɗon andi kon nun jomi men waɗani ɗum e ɗeɗo mofte wiɗen en anda ɓe maaki jomi men faala en hollude ɓural ɗeɗo mofte ko waɗi noon mofte attiɗe ɗen hari haysi ñawore laaɓi ka defte maɓɓe hiɓe jooɗoɓe ronkande gollitirde ɓe salo si ɗeɗo mofte wakkilike gollitirde ñawore nde ɓe renta saabu jomi men wi waɗe holli hiɓe ɓuuri attiɓe ɓen wo ko ɗum ɗo woni hikma o wo sina ɗum jomi men ara monta bimana ñawore nden tun acca ɗon jande nden so yeey ka oɗo mabahidu fi ulumil qur'an cheikh mannaw kattan hiɓe yewti ɗum fayda defte yewtayɗe fi koko yowdiri annasikh wal mansukh harka ka defte ahlu sunna wal jamaa ɗum ɗon hino ɗuuɗi ha ka tawata fayda sen jooɗi keɗo kontugal en konta e ɗum haaronke har ko defte yewtayɗe fi annasikh wal mansukh no wooda joni noon annasikh wal mansukh gayru tahrif nuskhugol ko joomi men jeyi ɗum tahrif neɗɗo no waɗa ɗum e qur'an kono ese joomi men yuharrifu lqur'an innama yansakh ma yasha wa yuthbit ma yasha wono wiiri noon wa indahu ummul kitab joni noon rafidijo on ɓaarori ɗum ɗo wi wondema qur'ana on no ɗuyta ɗum kaka boukhari e ka muslim woni tawi o ronku faamude ma himo andi o tewi pas himo andi ɗen ɗe ala wolde fi siwana annasikh wal mansukh hay nelaɗon e gurdam maɓɓe haadi selluɗo ari sahabaɓe ɗiɗo immike jamma juulugol ɓe immiɓe juuli goto e maɓɓe fof ɗetti ayeje ɗe hunjino gerdi e julnirgol ɗe haaronke e andude honno ɗe ɗettitirte tawi o heddoraki e ko anduno konge majje sina bisimillahi rrahmani rrahimi o tawi nelaɗo no wuuri ɗum yo rafidijon hotu ka durarul mansour fi tafsir bil mansour kama nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khayrin minha aw mithliha yo hotu ɗon ɓay mo yiɗi deftere nden ɗum hino toon ɓay fini bimbi goto fof e maɓɓe dogi wi amin mi heeɓi musibo mi heeɓi jarrabuye komi hunjino konge qur'ana fof ɓori rilak o ari o wi nelaɗo hande jamma mi immino oya ari yehi oya kadi ari ɓe wowli gootu attey ɗon ari wi nelaɗo min mi immike hande juulugol aya kaarijo wonnoɗo nokkel kaari mi ettike ha janngugol mo mi ronku andito e hay onno ɗettitirte ko ɗum waɗata ɗum nelaɗon ɓe maaki on ɗon hino jeeya eɗe joomi men humpitimmi o monti ñaawooje majje e jande majje hande gooto anditataɗe ha darngal de jokku goɗɗe goo ɗum hino ka addurarul mansour fi tafsiri lmasuri lil imami suyuti ka suratu baqara tafsir aya ma nansakh min ayatin oya yehi oya kadi ari wi nelaɗo o hande mi heeɓi jarrabuye mi heeɓi muskila hunde kaare mimmi kande juulugol jemma aya wonno nokkel kaare o ronke andude honno ɗettitirte ko bisimillahi on tummi andite ko hikki ɗon kon mi ronku nelaɗon ɓe makiɗe jeeya nuskade hande jemma ɗen joomi an ko ɗum wimmi ɗe anditatake ha darngal tertoɗe jokku goɗɗe goo acce ndaren ka aya naskhu ndaren no joomi men yewtiri noon nan ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khayrin minha aw mithliha ndaare joomi men o wi sa alandike kon ɗum joomi men addanta ɗum itta ɗum waɗa ɗum ka qur'ana makko o wi alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadirun anda ɗum si a wi miɗo andi o nawa deƴƴu atasarrafu fi kawni kama asha'u kono mi faala o mi waɗirta gurnan bimana komi jeyi ko kana kanko jeyi ko fa'alun lima yurid wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi ka la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ɓaawo ɗum ɗo fo ɗen suusi dartade joomi men landoɗen mo ɗum ɗon andi kon woni jaɓanta shi'a rafida ko jooɗagol ɓe halda fotta ko aboubacry e oumar e ousmane jooɗi suɓi ayeje ɗuyte qur'ana acci goɗɗe te kanko tigire rafidijo mo wi ko ali sakkiti moɓude qur'an ɗum noon ko fenade ɗon ko kadib ɗon on ka khulasatul qawl faamen ɗum ɗon o continue kadi ha joni konngol oɗo wiyeteɗo oɗo rafidi wiyeteɗo mi anda mouhammad sharif diallo womo telimile wondema o fermiri yewtere makko nen ko wiyete oɗo honno oɗo juulugol e hoore koye
ley koye ɓe asoyta Karbala o yeddi ɗum kaka qabru Husayn Karbala ɓe yahata ɓe asandi leydi ñande wo ñande bi mana hitande fof ɓe juɗa koye ɓe moƴƴina koye ha koye moƴƴa ɓe sendara koye shi'aɓe ɓen rafidiɓe ɓen ɓe watta ka jiifa kala kaɓe ari kaɓe juulata si wona hara ɓe hulu goɗɗum ɗon toqiya tan ɓe wallinay kun tinde maɓɓe nden koye makkun sujjata tabarrukan bil Husayn o landa ɗum noon o wi ɗum ala wowano ayɓe shi'a ahlu sunna wal jamaa wirta ɗum kaka kabru Husayn wona aseede ɓe fenayi an ɓuri fende o fenay fus ɗo andi kon to ɗum iwi ko ton te kadi o wooli fenande molanande o bakke karama kojo maɓɓe mo tawata o anda o bonni o wi wo ko Husayni wasi yiiɓe kala ka ɓe juulata ɓe rondo ɗum ɓe naɓora ɓe juula tawi o tuninimo Husayni wasiyata ko sifa ɗum ko honno Husayni wasiyorto fi ndin leydi hari o ma yaali joni noon kaka kaburu makko ni wona aseede haqqille no jaɓi ɗum o ari o dallinoyo wi ɗon si o landike men ɗon kadi wo kaka defte sunna men yi ɗum wo ka sahihu nasa'i tawi o fenay ko sunanu nasa'i sahihu nasa'i ala ko sunanu nasa'i woodi ka ahlu sunna wal jamaa o wi tabiti ton won nelaɗo on e sahabaɓe ɓen ɓe meeɗi yaltude ɓe yehi hiɓe juula wo kaɓe woni juulude ɗon tawi koye koccuri wulundi tawi si ɓe sujji sujuudu arano on si ɓe sujji tawi tinde tabitata e koccuri ndin no wuli ha yoga e sahabaɓe sujji ka immagol ɓayri andi sujji tawi nokkori koccuri immi dari ɓuttinandi ka nder jungo ɗo yo darne nden timmude sindi timmi tippo hibbandi sujja e ɓuttundi ndin wiyen ala haddi qawlihi si ɗum selli yo nokku koccu o waɗa awa ɓay ko koccu o wi koccu e leydi na gootu ka darnowo suudu so heɓi leydi o ala haaje koccu so heɓi koccu o ala haaje leydi holli leydi e koccu na gootu siko ɗum o dallinorta ɓe hoccu koccuje ɗen taw hoccu kadi ɓuttundi ɓeeɗa ko wulndi hoccuno e ko wi'i kon taw hoccu ɓuttundi dey yo hoccu wulndi sina ɗum hare woni qiyasun ma alfariq o wi kadi wo nelaɗo sujjatano si wona ka dow leydi mubasharatan wo nelaɗo sujjatano e coñcol fenande ɓuru ɗum fenande ɓura ɗum imamu Bukhari ɓe waɗi imamu Muslim addi ka sahih maɓɓe ɓe maaki arrasul annabiyu wa sahaba kanu yasjuduna ala al ardi wa ala al khumra wa ala al hasiri wa ala al libas o wi nelaɗo sujjatano sina ka dow leydi tun wo kamɓe kadi ɓe sujjata e gatal ɓe sujjata e coñcol ɓe sujjata kala ko moƴƴina ko leydi laaɓundi nin tun ɗum wona gonga maɓɓe te kadi wona leydi ni o dallinori kadi kanko rafidi jon wo nelaɗon ɓe maaki wa ju'ilat liyal ard bi mana turbatuha masjidan wa tuhuran wo turbatu ɗon ko leydi nin to on yi penale makko ɗen ko ni non woni saccirde saccira ha sakkito wiide awa nden ɗon hunde kadi o sakkiti o fermi o wi si tawi awa sujjugol e dow ndin ɗon leydi ko biɗa haray ko sahaba ɓen men tawti on yi o holli koɓe biɗayankoɓe haray ala hadde qawlihi ngol konngol wolantake o sahabajo ko ɗum si tawi ɗum ɗon o fenay ɗum ɗon kadi bal tabiti e nelaɗo sujjugol ka leydi bal si ko wulndi cheikh albani no adde ka sifatu salat ɓe maaki sahaba ɓen si sujjidino e nelaɗo ka leydi ɓayri hari gate ala e ko nande mum fus ala kaɓe darinoɓe juulawo si wuli woɓɓe maɓɓe ko jungo doloke ngon fontayno wallina fawa tinde nden ɗon saabu tinde nden townata ngulen ndi wako ɗo townata ko wuli kon wosi tawi noon o wi nelaɗo sujjatano e dow linsere ɓe fonti linsere nden ɓe sujji hoore ɗon haray ɗum yiidi ɗum no yiiɗali so hooti ka sahih muslim ma ka sahih oɗo sunan abi daoud ɗum hino nder ton ɗum ɗo kadi o dari o yeddi ɗum ɗon few o wi ɗum ɗon kadi ala o wi bal ɗum ɗon taw ko addali deftere shi'a rafida hay e wootere kaw fuɗɗi yewtere nden hande gasi ko wigol tun awa nde majjere amen nde min wondi ɗo fop awa ko sunna en ko ɓen men tawde ɗum kon ɗum faminta neɗɗo mo anda ha o wi wo si tawi ngal ɗon gollal ko ngal majjere haray fotten Bukhari e Muslim ko majjuɓe ha o landitimo kadi o wi
ene julɗo no waɗa ɗum ɗon o wi hi ko wannon menen meɗen jaɓi o Bukhari e Muslim ko julɓe ɓe wi ɗum no waɗe si tawi on wi ɗum waɗatake halden fotten Bukhari e Muslim ko heferaɓe himo tutti kadi ngolkol ngol nder ton ɗiɗo fof noon ko ɗum wiyete talbisat woni jilɓi mana jiiɓidirgol o gandi ɗettugol ko nafata ko nafata woni talbis waɗe misal sa yehi ɗo a soodi kosam a waɗi e majjan sukkar a waɗi ndiyan seeɗa a waɗi sucre vani a waɗi kala ko welnata kosam ha moƴƴi a joɗɗini ɗo a ɓunniɗi ɗan ha ɗan hawri e dande ka dande faala ɗon a ɗetti kasum a udditoye foos duusu on ɗa a ñeɗi ɗon kasuhum tew ari a jilli ɗan kosam nafitorte hande kadi ko ɗum ɗon o wiyete talbis ko ni noon o waɗata ko addugol mere makko jiiɓoldu ɗum fof o hawka o hibba ha fof yiya saade o ɗetta gongal ngo buumira ɗum ɗon o wiya ko ɗum ɗo ko ɗo men ɗetti hana na ɗon ɗum ɗetta ɗum ɗon hina jeeya e golle makko ɗen kanko oɗo arrafidi ko wana noon hino jeeya ko fermiri damal makko ngal kanko ka lande ɗe o landa to ɗe yino ɗen wondema ko honɗum ɓeɗo ɓe jaɓani kamɓe siya ɓe wiye woɓe jombay desal ngal dumunde woni attamattu ziwajul mutaa contrat hiɓe jaɓi ɗum noon ɗum ɗon noon hiɓe wi ɗum hiɓe addi hadis fenandejo bake nelaɗo wo nelaɗo maaki wondema man tamatta marra ɓe wi qala rasulullahi jante moƴƴe dey ɓe wi qala rasulullahi man tamatta marra naala darajatal hasan wa man tamatta marrataini naala darajatal husayn wa man tamatta thalatha marratin naala darajata ali ibn abi talib wa man tamatta arba marratin naala darajati ana wo kala yiiduɗo e debbo ɗum ko zina noon pasque ko fottugol e debbo on koɓe fiɓi kadi ɗum si wo si goɗɗo waɗal ɗum ka maɓɓe harayna o julɗo ko argol fotta e makko so hawranima tun wiya miɗo falama jombuɗe balɗe tati ngal dewgal ɗon ko enen kadi fottata ɗo huma ngal ɗo ñande waynodirten kadi waynodiren ɗon seede ala e ɗum okkowo ala e ɗum firtoyowo ala e ɗum ko enen ɗiɗo ne haldude fotta ɓe halda ɓe fotta ɗon teŋeɗen ko jelu wo hay sanfaran no moƴƴi dirham wo no moƴƴi wo ko charti on kadi wona ya jonnumo fof wowata jonnumo fof yiidonde wotere turronkamo yiitude wo haray o ɗetti ko natiro e yiite wo ko ya jonnimo sappo avance ñande waynodir ton jonnamo heddiɗɗi wo haray a wallitimo ɓe anda ko aljanna heɓirte ɓe no majja ko ɗum aljanna natirte aljanna no natire zina dewgal ngal ala wali dewgal ngal ala siga ijabu wa qabul dewgal ngal ala mahar dewgal ngal ala shahidani dewgal ngal ala idda maggal ko hayda dewgal ngal ala miras dewgal ngal ala jombuɗo ngal ɗon wo si goɗɗo waɗi tamattu dewgal tamattu wo si o waɗi zina ɓaawo ɗum ngalɗa dewgal daginta wargol mo ko waɗi noon o jombata o ɓeɗon ko famude ɓe wi o meeɗa jombude awa na dewgal noon ko zina ko annon sharia no wi si gorko ma debbo jombi desal timmugal sellungal o yiidi e ɓeygu makko ma e moodi makko e desal ngal haysi ko nde wotere ɓe serti si o waɗi zina ɓaawo ɗum islam wi yo ware ɓe wi noon si goɗɗo waɗi tamattu haysi ko rewɓe wulure o heɓi e muɗum ɓaawo ɗum o waɗoyi zina harana e desal wona e tamattu wo islamu waratamo ko waɗi noon ɗumɗa ngalɗa desal waɗɗinta warugol mo waɗi ngal awe ɓe wiyor ɗon wona desal ko ɗum haɗi wara desal kam waray to wolori ɗon kisan wona jombere noon ko zina kono hiɓe faamigoy ɓe wi kadi mo waɗal ɗum haray falaysa minhum ɓe woli gonga Allah subhanahu wa ta'ala danden wawde maɓɓe ko wana noon ɓayde o landike mo ɗum ɗon kadi o wi enen ko nuno wiɗon joni fi ziwajul mutaa o wi menen ziwajul mutaa wo menen kaka defte sunna men yi ɗum nde men ɗaɓɓiti ha men ɗaɓɓiti kaka defte sunna sahih bukhari e muslim
ko ton men yi ɗum si tawi ɗum moƴƴa awa ko ɓen jonni men nane kadi heɗoɗen kadi yewtere nden oya shiijo fenowo wi ko sunnayankejo wi wo kono yiruɗon ɗum ka sahih muslim e ka sahih bukhari wo muslim addi ka sellude makko wondema attamattu no wooduno wo seede mum joomi me wi famastamta'tum bihi min hunna fa atuhunna ujurahunna farida eyi ɗum no woodi ɗum no tabiti ɗum no wooduno atto islam ari ñinni ɗum fi bidayatil islam harmina yawmu haybara ko ɓuri hulɓinade kon kadi hadis harmingol muta on e luhumu oɗo alhumrul ahliya ko harmini ɗum kon koye juuɗe imamu ali ɗetta ko kamɓe filli hadis on yan ka bulughul maramima toon nela imamu ali wi ñande haybara nelaɗo maaki yomi yeeto on gila hande joomi men harmini ziwajul mutaa joomi men harmini ñamugol tewu babbi ahliya ɗin accireni o wiwo ɗum ɗon ala wono heddi o wiwo hoote ka sahihu muslim jon noon o yehi ka sahihu muslim se yeyen ndaara tawen damal imam muslim ngal ɓe maaki bab nikahul mutaa annahu ubiha summa nusikha ila yaumi alqiyama ndaren damal ngal sinani woniri toon ka sahihu muslim ziwajul mutaa harno dagi on saye harmina ɓaawo ɗum ɗon harmugol ngol no heddi ha ñande darngal o wi o nelaɗo meeɗali harminde ziwajul mutaa wo ko umar abnil khattab harmini ɗum e zamanu makko o ɓanti konngol o wooli fenande o wi ziwajul mutaa wo nelaɗo waɗi ɗum subhanallah ɓe ko ɓuy on soɓuɓe wo nelaɗo waɗi ziwajul mutaa desal contrat haran wo jooɗo dano olande homboni on debbo inde makko ko hombo ko hitande hombo wonnuno ɗum ko honto nelaɗo honnuno on o wowla ɗum illa fa ko hitalladi kafara yana e makko fenayi wo nelaɗo waɗi ɗum wo aboubacry siddique waɗi ɗum koɓe ɓe jasiri ɓe tumɓe on bakkude mum wo umar abnil khattab ɗum waɗano e zamanu makko ha seeɗa o dari wo umar abnil khattab ɓanti konngol ka mimbar o dari o wi he min umar abnil khattab wimi on gila hande miɗo harminde muto ami harmini ɗum o inni womo musidɓe julɓe wo ko joomi men harminta ka ko nelaɗo ka ko umar o landori ni wo si tawi ko joomi men e nelaɗo harminta awa menen ko umar harmini kon yonamen taw si umar harmini muta taw ha hande umar harmina ɗum ko nelaɗo harmini ɗum umar gollitiri ɗum wi kala mo yi no watta ko nelaɗo harmini kon o rewna e lowru sharia e makko ɓayri kanko hino andano ko noon wonno gurna makko ɗan ko nelaɗo wi acce kon sa waɗi ɗum leggal rewa e ma si a accali ɗum awa leggal bimana sa waɗi ko nelaɗo waɗi kon o foccete si a acci ko nelaɗo wiya waɗe kon o foccete kanko ɗum ɗon no jano e programme makko ko ɗum si tawi en yii e zamanu umar ɓeɗo rawafida yaaduɓe maɓɓe ɓe heɓuno jarrabuyeji molanaɗi e maɓɓe ha goɗɗo go e yimɓe wiyeteɗo oɗo mas'ud al-thaqafi on o nangano ñande go yaasi himo yara beere ko ɗum si ɓe soññike himo yara beere julɓe ɓe garta himo yara beere ɓe inni an kon wonda yarde ni o inni ko beere ɓe inni fiyo nu wo no dagi ɓe wi beere no dagi o yi wo honto wo qur'ana no dagini ɗum o yi kala ɓarorɗo nde o majji karan o hettorto ɓe inni an men hewtinoyte ka umar abnul khattab ɓe rondimo ɓe yaade makko ha o hewto cikki yeeso ma ɓe wi oɗo men tawmo yarde beere wo beere no dagi wo kaka qur'ana ɗum dagi umar wi ɓay noon himo suli taw accamo ha o ɗiwtawa o acca ha o hetti hakkille umar landimo wi kon wonɗa yarande beere wo beere no dagi umar wo beere no dagi wo hi wo honto tippuɗa e ɗum wo e suratul maida ko honto beere harmina o wi ko ɗon kadi dagi umar abdul khattab wami ɗo humpa aya o wo umar heɗi to joomi men wi laysa ala alladina amanu wa amilu salihati junahun fima ta'imu idha mattaqaw wa amanu wa amilu salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu
o joomen wi'i neɗɗon so huli joomi men o heɓi gonɗinal o moƴƴini golle ɗen yargol ɓeere nden bakka to ala e makko yo yaru ko so tawi o yaray nde hara o moƴƴata ko ɗon woni ella min komi faami kon Umar wi allahu akbar jami wurano hami fotta e sifa ma faamiro woni qur'an joomen o wi fa hal antum muntahun on accata ɓe wi intahayna wiɗa ha joni ɗum no nder ɗo wo hi Umar wi ko ɗum ɗo wiyete kassu subuhat karamo koɓɓen ko ɗo ɗetti kassu subuhat ko ɗum cheikh mouhammad bin abdoulwahab waɗi deftere fiimu ko sifa ɗi Umar wi jooɗi mi yewte ha faama o jooɗi woɗɗo handide jooɓi men wi beere no harmi fa hal antum muntahun innama yuridu cheytan an yuqiya baynakum al adawata walbagda fi lhamri walmaisir wal ansab wal aslam wal rijs o soggi hawi fa hal antum muntahun ɓe wi ɓe acci julɓe ɓe menen wuuridunoɓen wooduno e amen wullitoyɓe ka nelaɗo wi nelaɗo beere harminama menen men jaɓimen acci siɓɓe amen noon wonnoɓe yarde nde ɗo beere hiɓe juula hiɓe waɗa jihaadi hiɓe waɗa fuu haa ɓe maayi atto nde ɗo beere harmineede ɓe maayi hiɓe yarde beere harmingol ngol taw ɓe maayi nelaɗo ko honno ɓe waɗoyte ka joomi men Umar ibn Khattab wi joomi men teppini noon aya jaabi fi maayuɓe ɓen anani ko fi wonnoɓe yarde no gonɗini hino rewde joomi mum hino jokki jihad hino wadde ko wiya kon no accude ko haɗa kon kono on say hari ɗum ɗo accu ɗum ɗo hewtaali ɓe maayi noon si ari pakkatu fawake ɓen ɗo Umar ibn Khattab wi law amanta wattaqaita wa ahsanta lama sharibtaha si a gonɗinno huluɗa joomi ma moƴƴinɗa golle ma ɗen a yaratande yarugol nde ko hollugol ɗiɗo tati a laaɗi o wi a harmi faamali Umar o a faami wo hi o yaade on faamu ɗon oɗo ɗo no ɓuri rawafida ka ɓay oɗo wolidete haawi ami faami oɗo de bona ha o sa o bona sabu kana innahu subuha kono rawafida darotoɓe metta yiite yedda few wiya komi wi komi wi'aali ma ɗum ko woni kon wonaali ma ko woni kon wonna ɗum woni ɗum ɗo no hulɓini ha ɓurde on sayi oɗo karamo koɓɓen si tawi en gayni ɗum ɗon jaɓode landal ngal o landino ngal kanko shi'ajo rafidijo on o wino lande ɗe landiɗami ɗen foppu majje mi jaabi kemaɗe min kadi miɗo falama landade gootal o wi ngal landal ko woni ene ko honno sunna ahlu sunna wal jamaa heferɗinirta ɓeɗo wiyeteɓe shi'a kono yi kawaya bakkuno landal ngal ɗon tawi wona ɗum woni khulasa on ko ahlu sunna wal jamaa heferɗiniri ɓeɗo wiyeteɓe arrafida ko ɗiɗo konguɗi wonɗi arde ɓeɗo karamo koɓe wiyeteɓe imam ibnu kathir e imamu malik e imamu qadi l iyad e imam ahmad bne hambal e imamu l qurtubi ɓeɗo ɓe foppu maɓɓe hiɓe wowli konngol gotol ɓe wi arrafida kuffar ko hefera ɓe wi fi honnu ɓe wi ko waɗi noon ɓe ala golle sina huɗugol e yennugol sahabaɓe nelaɗo ɓe joomi men manti ɓen ene lundagol joomi men si joomi men wi no moƴƴi goɗɗo dari keɗa wi ɗum moƴƴa ko honɗum ene ɗen wawi manditade ayeje ɗe joomi men manti sahabaɓe no foti assabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansar ɗum ko ɗum kamɓe ka laqad radiya allahu ani lmuminina id yubayi'unaka tahta ashajara na kamɓe wola ɗon muhammadun rasulullah walladina ma'ahu ashiddau ala alkuffar na kamɓe wola ɗon lilfuqara'i almuhajirina alladina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ha o hewtoy ulaika humu lmuflihun walladina ja'u min ba'dihim wona kamɓe wola ɗon jomen o wi inna akramakum inda allahi atqakum ene ɗen mari hulɗo joomi men si nelaɗo feƴƴi ɓuri sahaba ɓen si goɗɗo noon derke wi ɓeɗoɓe joomi men wi ko noon ɓuri moƴƴude o wi ko ɓe ɓuri wonde heferaɓe an a sikkitoto si tawi o ko kefero kanko ko ɗum ɗo ni ñaworne ko ɗum ɗo waɗi si wiɗen
mo jooɗodi himo wowla on ɓe fof ko fenoɓe ko ɓe rafida ɓe fof ko ɓe gootum sina ɗum o susta ko ɗum so maƴi o wi joni yetemen kon no wiyan ɗon alyahude e annasara hino ɓuri men menen alyahude annasara no ɓuri on moƴƴa par ce que alyahude annasara ɓe wino ɓe jaɓuno ko ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen ko ashabu moussa annasara wi ko ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen ko alhawariyuna onon wi ɗon charru nnasi wa charru lkhaliqa ko sahabatu rasulillah onon mo ɓe ko gootum na on gootum ko ɗum so oya maƴo oɗo mo jowɗoɗi on fenowo wiyeteɗo mouhammad alpha on wi wo minen komin wiiri kon heferaɓe ko ɓayri on wi aboubacry on wi aboubacry e oumar hana ardade chia rafidijo wiyeteɗo mouhammad chérif on fenowo on o wi wo ko ɗum ɗon heferɗinirɗon men wo wo si tawi ko ɗum alhamdulillah wo minen min yaali ka nelaɗo maaki wondema kala mo qirritaki khilafa aboubacry oumar ko kefeero wo minen komi yi nelaɗo maaki al ahadu alladi baynana wa baynahum as-salat faman taraka as-salata faqad kafar wo ko ɗum tummenen min yi wo amma kala mo accali julde ko julɗo minen noon min juulay min hooray min janggay min waɗay o kontiɗon piiji ɗuɗuɗi cheikh mouhammad bne abdoulahab no jaami sifa ɗum ka kassu subhat ɓe maaki shirkoɓe aranɓe ɓen ɓe wi'ayno wowata ɓe wattide wa shirkoɓe sanamu rewaynoɓe sanamu ɓen wo ko wannon naaɓe gootum ɓeeɗoɓe rewde joomi men ɓeeɗa ko sanamu rewata cheikh mouhammad bne abdoulahab ɓe maaki naaɓe gootum ko aranɓe ɓen sa ɓuri moƴƴude ɓeeɗo shirku almushrikin al awwalun akhaffu shirkan min al akhirin ka ɓe maaki fi honɗum wo en fof hiɗen jaɓi banu hanifa aboubacry siddiq ko haɓiri ɓen ko ɓayri innahum farraqu bayna as-salat wa zakat ɓe wi men juulay min waɗa e dewe ɗen fof kono zakka men jonnata o haɓanoɓe ala annahum murtaddun o haɓunoɓe oɗo musailamatul kadab ko ɓe haɓirano ko ɓayri ɓe jaɓi musailamatul kadab no mari geɓal e annabankaku kamɓe noon shi arafina ɓe darike ɓe wi'i nelaɗo e ali e alu bayti nabi wo hino fota ter daraja ka annabankaku wo ko ɓe ɓurdi ko nelaɗo no mari droit jombugol ɓurinayo ɓeeɗa mara droit jombugol ɓurinayo wo ko ɗo tun nelaɗo ɓuri ɓe ko lutti ko ɓe fota ter ɗum heɓe wolɗum ka defte maɓɓe kamɓe shi arawafida hiɓe ɓanti toon konnguɗi ɗi tawata ɗi metti hay sifade hay wowlugol goɗɗo watade wowlde ko ɗum sen hoti ka defte maɓɓe yii ñawore maɓɓe e ɗiɗi yewtuɗen ɗo seeɗa ɓayri sen jokkiri ndeɗo windande bindol en siwata ɗum ɗo ko hulasa jaabagol tun seeɗa e lande ɗe o landi ɗen de tawta kala heeɗiɗo nanay jaabomo yer konko nanaɗo amma faalo yaɗo humpitade ko ɓuri ɗum ɗon yaajude hara koye hotu tigiri ka defte maɓɓe si deftere nde gasoy nde hendama no gasa inchallah ɗum ɓurta laaɓude mum si tawi woodi ko famini e ko yewta ɗo kon faminallahi taala wahda si tawi woodi faljere ko heeɓi e muɗum faminni wa min acheitan wallahu wa rasuluhu minhu bara wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal